Yes, Missy, I see me. Missy, I see me. Oh, sigh, oh, sadness. Oh, sigh. Oh, I don't praise you. I said that they come out here to fool Yankopono. Not dominate a humor, bro. I don't so the ama war enemy. Ye kind at Yasifua, a radia dumti, ya kind a kind wants to so akahon. Teacher Madabo, Jimoji do more Fusania. I don't pay no see this was that they come out Yasifu Yankopono. And you're no ain't now, that's what Tia say. On Nuntina means to me, that's what Tia say. And you're Nunti and Yena, that's what Tia say. I don't pay Yambo for Israel or Don Berima or Saberima Yankopano pay one mass. Yes, yes, that and come with Dean Chrono. Aye, and come with Dean, and I sing come with Dean. O Saye, yes, and Nasi. O say a page with Dean the chair, we are many nipping in a Hunisampa. Woni Unyankopon, say Ubidin a hot toe soa, a dinner dibuano, na a ye. Obone phone to sue bebree or she bebree can kwana can pay yan sorry e can kwana ke koda no pay no nka yare bia kan to yempa so e can kwana can pay ye kan atiasefo ananke yenka ho bi but ewrade wan hwe wo mu nsusu ye wo mu agina tuo wo mu apam wo mu pam ye ntiri so ensem wo mu kan ye wan hwe ni nyina so na sa no pay wo ma ye tiase a dia ye kan se aseda enka odin aye nka odin kronkron no oni adini ye oma oni yen adini ye ani tia no pay dia kan se ye da wase awo Jesus Christ with name e wa cho mami mo akwa ban famra show ni so matching a free sub break up him sound up noon do for God encountering we back on your radio sharing so say most authoritative social political and current affairs breakfast conversation Easton's official big guest most syndicated breakfast show and an ebraso yesi in Kunya. And indeed it feels so good to be back here for God encountering on behalf of the team and pay that say so we're choosing making us number one. What yes say you will journey with us. Today happens to be the 10th day of October 2023. And kakra rade de yeko enene bosumi edu ne de tosu edu ewurade odaso a wode yeko. Na said ye share January no ase na me ka kire wo say ewurade de wo beko ode me beko wode ye beko na eyire so kire so se dan duru ba bi mu odin a ewurade Nyankopon be dai ne honhom adi na na no ye kenkan Bible no yeduru ba bi a me duru ye me de pa o se na se mo nante ya na mu duru ba bi a eho no ase nkasere ewa me ewurade me mamo so adi si me kon ho monantia na muduru baby a enipa nyina se ahade a hehu ahade ye nante ha ahade ye ni agoro wa ha sa bre no sa eho no Onyankopon se me mamo so na me de mo asi ma batiri so onu ni nyame anopa yedi ne ho adanse na ye wo gidie wo sa Nyankopon ni mo ye wo gidie ewo sa osa bari ma Nyankopon a wono na wadane prekese jamendu a ofiti kuruti ape na ne ho ahyase ebu afiefie ba o minti minim dade akoba ma dade aye mo ne kashire
Osrebo sechrema wo reda de mu no da. Wono ne amansan nyina bransam a wo ye bransam edu katawere Nyankopɔn no. Anopa yi me ka kire wo pain so obehwe wo so wate. Ewacho ye de ewie mobran sam se ne besia kɔ ne da mu ni nyina de bɛma wo na afi yewie a ye de aka nyina nso de ato so de ama wo eya no ahye ne nso de ama me se Maakye no is a well packed segmental and ye de ebro and inti afi di kan no ye de ewie mobran sam no de ma wo yewie a na Onyankopɔn asɛm kron ne ayemfa bi nka ho enyi bi mfiri mu no na ya hyase adi ho nkɔmɔ na afi yewie a yakɔ agoprama ne so. Na fe update ahodo e wo ho no Joshua Kwabena Jenny one Kofi Ejiri AJ Ben Mawuli na omode ho nsɛm de abrɛ wo afi omu wi a yebɛsana ba na ye de 1 or 2 birthday wishes amount afi wi a wo da chinti ɛhye ho na fi de obon krata mboso no so ye de atoa so kama e de amount. Anu ti sisi ade ma me fa wie mo brain sem no emfa emma na fe yentoa dwumadie no eso anopa yi a eye October ne da etoso edu e wa afi mu no osem nka nkyero se free sabre yi ekopem anwumre ewie mo brain sem no sei na esi etie ose anopa yi no e ade a ensuo e wo wiem tie ensuo e wo wiem a ebeto e wa puye mantem emiaya hodo bebre no a se ta o kire se ayerem ebe nante mu kakra eno ne ya anopa yi apue mantem ya yahudu bebre no a efri sabre yakopema no pa nondu no saa na etie anopa yi nemom efri nondu ho ekro duba ko prem tobre ho no o kire se awia no ebeyi ne ti abo ewo apue mantem ahudu bebre no a na ano beye din tie enam sa no beye din ti efri no mienu no miensa ho ekro no o kire se ebekwa kwatwetwe ensuo de aba ewo emiaye ahodo bebre no a aninti ya na wahye ne nso de amame me bo ne tofa de ama wo amame nkomachi ose anopa yi efri sabre akopem se nundu bebo no apue mantem ya ahodo bi nsuo no ani ewo fem emiaye ahodo bi no nso de wo kire se awia no ebeyi ne ti efri nondu de ekoprem tobre ho esi ne trase no a ne efri no mienu no miensa hokọ no nso wo kire se nsuo no asan asi ne trase a ebeto eninti ya na wahye ne nso de amame ene nsuo ne awia ewo wiem ubia bedini lemu ai na famu de nemom yen atiasefo anase nipa no ena wose yenso ye hwekwan ye befa so a ye betoto ye niema eyie ye da se ewie mobransam se ne bisa kwede da mu ne no na wadaroma ye de atoa so ama wo no aseda no ye de bi kɔ de ama odi ahenkan Kwame ye boa ono ena wo ye executive producer de ma dwumadie yi na nia oye lead producer dwumadie ni nyina esi ne sere so eye adwempa hene Kofi Mensa na assistant eye Kobi K Billy Man ena ede ya tumu a onso babia wo bia wote yenka nemom omo wie ne saa na wo se yenya kasamafo eye me obo ba ofori amanfo ebato kan ho free sabre kopinsa no pa no ndu bebo na ye dwumadie no ye transmit from Mami Akua Afra Kuma Obatam papa nufutebrebe a mansan numa no da tikese so da ye papa ene nam so ama ne ye hunin atimi ekoso ba bi owo bi awade nka ne ho na emom eya wonchia me nana ye akuma mfa ma me ma fe ne pa enti wonchia ne mfa ma me sanso ena me nana wo fire wanto ene ne na anu ya ono so adwen ne mo owura a Japan monchia che wo nyina ma ye ya fe wo mo omo mane yen so omo mane ye de nchembre bo ye nyeja yawe ne mo no anopa yi ya mo akwa aba yemfa ha Ghana adisie oboba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM Amen. 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 Amen.
e wa cho faithful Bible no na yemra so na yenka no so ho asem kakra ayana. I am so glad and happy how anopa bia ho kronkron ye na dwuma no. I didn't say obeka ya enra ene ye de asem we de bre wo ne ye to aso ani no enra ene ye de bre wo asem we kan ye obeka ye kan dan ye say the Lord will bring you out. Kase amen. Me say awurade obeyi wapie awurade beyi adom na ewo mu no ahinta a eninti enipa nhyeda enhunu wo no awurade be expose sa talent no, that hidden talent no, to the world, to the people over your life and as around your life, God will expose the giftings, the talent that is being deposited in you to them, for them to run, come and invest in it. I say amen. Katra on say men so meye ye ebi sanse urade be bie me so akire wiase. I didn't tell my Bible quotation say oye free anu akenkan oye. Ebinom ye good students, ebinom so ye very poor students. Laziness ye omo there. Your mom assignment ye omo nye. We got all Psalm 18. Psalm 18. Ye can kind from the verse 18. Edia call. Ebe ho. Eradi be we pie na be ho. Ow. Amen. 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 Messi ayare sabaya odi aka say amen. Akwantuo no pa wo betu bi wate. Aware no nso na wo pa wo benya bi wate. Awo na wo pa wo benya bi. Ni awo eda wakoma so bi ebebem. Sanse urade ahye yembo se obeyi yen epue. Afei yemra 7 so na yenkenkan fa ema. Psalms, the book of Psalms, David ne nnwom no eti edunwotwe enyimu edunwotwe ede kɔ ɛna anopai me pese yekenkan. Or say, they prevented me in the day of my calamity, but the Lord was my stay. He brought me forth also into a large place. He delivered me because he delighted in me. Erade ma wonti ase wate. Me say erade oma wonti ase wona asem ho. Da bia wotam a we re enkrofo na atworo. Enkrofo na atworo eni nti se oma so na wa mompa ya nka nkire awurade se onyankopon me bekenkan wasem mesrew se onam wo so na wo tworo ye de a ene mamimu enhunumu mamimu entiase ma honhon konkron meye me boafo na ommeboa me na ommete ho. Listen, ma awurade mete Bible ne ho mfa mawo se de be ya wo biem na wo kan a obema wo ntiase anopa yi. I'm telling you, wa wutie me se yare bi na aka wato fom a wo upewu mpew wo be sore ade bi a to asew so ama wo to ani ento bi anim eni nti wa ba mu ya abu eduru ba bi na wo pese wo di wo ho bone anopa awurade asoma yen wo nchen se me be kan kire wo se obeyi wo apie me se obeyi wa yeden apue ni awatom eye nsantentan obi atonsa nsa wo wi apetition sa soromodwe wo boro sa boa anopantie awurade se obeyi apie. Obi nso ato adwaman mu na adwaman no komoa no ayere te se akokono okani mu enokon ne ho ye ne de anopantie awurade se men kan kire se obeyi apue. Wana adom wo so onyame adom ne wo so pa. But wa utimu se wate ahwe anopa awurade asoma yen ewo wo nchen se obeyi apue. The Lord will bring you out. The Lord will bring you out
from whatever situation that is suppressing your spirit. Abrabo bia e kan wo honhom se tibia bia wonam mu obi ono mo enam ohia bi nti ama onde ne ho. Whatever situation a wo komu anopai awurade se me kan kire say na obeyiwu apue. Obeyiwu apue. Verse 19 no. Also he brought me forth also into a land. Listen oh tio. Onyankopon ya wo yi wapie no wanyi wu mpie mfa nkyere asa akeke sa abusuafo obo ba nie mede na kyere through odi ayenkan no obema na a provide platform na platform no onya no obetena so nso a enam sa awurade nyankopon edi biribi papa se ne munti afei obie no so akyere a obebie no so akyere ama investors enya thousands of reasons to come and invest in the talent. Inte awurade nyini pa bi mpie saa keke. That is why si wonya nyi wu mpie ya na osiesie. Ani nto anyum tuni ni nyum oto ye de pa. Osena se eni doso a eya na odi ye nkosie se ano doso a se ni doso ye ho ano doso ye ho a awurade de wo kosie na usie yemu no na odi siesie o tie si odi wo kosie a na odi siesie o na odi twen appointed time to bring you out. Osofo umrenwu listen odi ekoso a ne nante awurade kwan so hwe memma nkrofo bi a womo pentem wanya ho na bible aka ho asem ato ho se na womo prom ho ntem wanya ho wom suru o mabrabo nyina atesa kokohwede a obutu kosia anya ne de aso de bia na popo gbirigbiri ebo no wote kere na ye mo ase no wote sei na ye mo ase no osofo enkrofo bi etutu mampo mirika akwa nnuro e de abe ya asore amene womo da womo na enkrofo bi apepere won ho akwa ensuman e de abeto se wo mo anwumam amene wo mo da wo ntimi na but wo ahian wo a wo se wo hunu abrabo so hweda wo da aduane bia wutimi di enuane ye tua wom. Listen to me, take your time and have time for God. Nya botre de nya brefa mawurade nate wo ho asese wo obeyi wapue osofo awurade beyi wapue. I am telling you, na ye faka free ha, ye kwa hia, ye se ye ko that don compile bo Hebron prayer camp, na ye free abo enkrofo free chiri wo mo kwa hia, wo mo so mo ko Hebron prayer camp, adentia awurade ayi obrimpon bi apie e de ato asase kase bi so, woni mu die ntia, wa yi na pued na ato asase kase so, amani pa nyina ehunu no, enam say the Lord has a special interest in his servant and his personal development and his progress. Already be you apie na babia wo bia Mr. Businessman, babia business ni wo bia. The Lord will bring people from east, west, north and south and central. People will rush, people will come to you. Wabra obi anka hwenkyere won. They will come. And found baby hour. It could be so location, you know, are so poor. But when the time from God for you is due, he will do it exceedingly and abundantly, and it will baffle you. Ewurade breno eso a obeyi wapue. And I know I said man David Eka. Also, he brought me forth. Also, he brought me forth also now. It means no edi kan ye bibi di amano. No edi kan de na kosie asiesie no. No edi kan de na kose baabi aye ne ho adwuma for the charge, for the task ahead. I know say before I had uniform ebe se obi. Amana babe soldier. And I say I'm a police, fire service. And I say I'm a part of your security agencies. Ewo Ghana hano. Omu di binu mu kosie. Abosome nwotwe.
omo di binim kosie abosome be sensia si ade omo kosia eya ye mo omo nkonkodi banku ene eba enna enhi nkro mo me ntohwe but ye de omo kosia eya na ye yo omo ho adwuma ye de omo kosia eya na we work on them, we put them through certain tough training, and when they come out omo motive nyina na say they are killing that spirit of civilian in you. So when you come out, most when you say odwon kosie na wa yon ho adwuma enti awurade mfa wo mpie saa keke. He will never bring you out or bring you forth just like that. Before that forth bringing takes place, he works on you or yon ho adwuma for a certain cause, for a certain charge. And this morning, me can't hear obi otie me. We a businessman a nyabotre koso atonton 2 cedi 3 cedis no koso nyabotre memo obi a medanda o enka nyo se malam bi wa ha ehwan bi wa ha esumasi bi wa ha. Don't do that. Nyabotre fama wurade na tiase se wadika ye bia mabinom na won so be ya ma. David say, he brought me forth also. Before Obeka say he brought me forth also, no, na wadi kan aye bribi. Na oye we no, osan ye we. He brought me forth also. Why? Because there was a time for him to put me into the incubator and work on me, so that when the appointed time is due and I go to the battlefield, I will know where to start and where to end. And this me pentema ye ni ama ye na ye put you through certain experiences. One way ana one misuse you sika and I say property ya sabeka. But e would adisa no pay yen kanchire obi a wotie yen say obey you apue dia wona mu bia awurade be you apue adoya awoye ai nipa bia o madwene so mu huye awurade be you apue wate suma wa yi wiyem esom awurade be you apue onkoso anye yes amasa o me say a time will come people will salute you omo so be ye o yes amasa ne bi eye bre ene na ene awurade ode ye na de na se bre ne so na se oyi wo pia. No amount of intimidations, no amount of schemes, no amount of orchestrations can quench that fire. Obey we pray no asho animunyam. Na watwe we dia yedi ho nkomo no. Ya de na de ni si ha na yakọ akwakofa sports updates e de amount. Ofremi obuwo ba ofori amanfo. Mema bibie mu wabem. I know so ye nipa. Sometimes, you may feel so sad. You may feel say ye yimya may be deserted or something. But I am telling you, Eurade is working on you, and your time will come. Obey you pray. Christ asum jenka ho. Na dum no so mfa ma wo. Eje nyankopon obenya nkopon ene ho nkronkron nyankopon no. Ebre ne soma wo a obey you pray. Sports up next. Omuya yebesaba abetwaso. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Adeshimamba Ghana Mamba, enanope yamamu nyina kwa abaso kubio embra ahenkan 93.3 so atenase agudie mu nsem ena yedi ehia we midin edi Joshua Kwabena Jenim Yosef Ajiri ono so enche obetino enka memfa sida ema Jubilee Hospital o maso aseme da agudie mu nsem no enso bro dan na ne bodon ye ka kire o se o yare hododo na opebe papa agi ayaresai man yare wanyina enso atu ayira dia no ane Jubilee Hospital yare bia attitude bia ne fabre na afi yenhwe entu ase ntempaso enso enfama ebia oba no opeso beda na doctors na net for agina so ehwewa sa kunya no enso ho anase bia lab na peso ya your laboratory na se lab bia bi ye bi enso edi amount pharmacy enso ho enu ntino se doctor cho drama
ma se kotonom fasa ho yare be piem pharmacy wono ma edura opato bia no wonya bi enso ato anom da sa ho yare antenatal care na abadema emana omo afafuro ni ebia nyinsen no unyo hobby enso e de fama fa bedan na afi yenso ano one time enso emfa ema postnatal care no enso ho e de ma emana omo awawie no akra ni nyimu no awfo no mudi mani twa enkoye onyiye ni nyimu no ayebasa ode bedan bebe ama onchekere na afi uba no so etimi enyi agina brane bibia nso akofine enso e de ama theater enso ho se bia surgery bi anase operation bi na pese o ya fa bedan na afi yembo o sa ekwan so maternity enso aba sanso na ultrasound na afi electrocardiogram machine no enso aba when scan biabi yetwa bi enso e de amount ebia wafafu peso hu sakra no oye ba na se bema o de bedan ya ye behwe etwa scan ama kama scan ye etwa na wani enso esemu bidie papa afemu nso monya prostate ma modun so miare no mo ba na fe scan etwa bi e de ama mo kama ma bibia nso akofan enso e de amount ade bi e kire wadwen so o dwendwen ho wadwendwen ho sa unhu unya na se nenu unya anu nyanu bia odwen ho ontiase otiase nso ondwen ho a fa sa asem no fabra fa bedan ye kansunity no na fe omonhwe enkan kama enso enfamana ekire enifie enso enyedin wani ina ohwadia unhu wo issues o wani hu a fabre ye wo eye clinic and fide ahyemu ma wani yare nyina no yedi etu asente so enso edi diabetes and hypertension for no so no feel no pa bia no nchechire enso ekoso edi mamo ebia wo fie wadwum na opedin papa atoadia jubili waso to ye canteen aduane bia bi ebi enso ho se wo ba na okita insurance so dia ye beje na ya hwe ye odan babu road dia so amantra bridge ne so ho na hwe achi akwan a obehu yen oni yen endi nkomo number so 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 na onye edi enkomo na bibianso akofan edi amount schools no afede ye bie ebi nso enche na ebi nso ye bie na ekoba ne sa na edi ohaw ne adwendwen enso abeto awofo so ni nyane se school hu nyoma ye babeto na afie no enya de kotoa Blooms Bookshop and Tony Enterprise semen kanche say ne uban eko school na se school nyoma aye wokodanda koye wadwendwen dia fa wadwendwen nyina fa be down na ombehwe na maso no one time enso edi amount sa ubano all start school for anase ndie no akopiem SHS na openu school hu nyoma nyina ato de man dia enwa any Blooms Bookshop and Trading Enterprise say open exercise book afre ruler mathematical set pens pencils sharpness crayon postal colors clear bags afre collection fluid office pin cardboard formica board eraser graph book die ni nyina no kopiem Blooms Bookshop and Trading Enterprise na fe yembo asem dane se ye noman ye to no wholesale price ni bo e wo fom se enuntin skabia de babia no obenya bi ni wato na bibia nso akoye e de amount afe ebi office bi na wabie anase printing business bi na oye school anase hospital bi na wabie na pese ndie ye baba sheshe ne makama enso e de ma o printing ne ma ne be ne kama enso e de ma wa o de bedan Blooms Bookshop and Trading Enterprise ye behwe aka na fe ayana ma kama na bibia nso akoye e de amount o hwe chi akwan a achim odan opposite Ghana Commercial Bank car park no honum ena obehuyen abai aya odi asomje na fe oni ne endi enkomo 0244 293 632 0244 293 632 and 0203 083 731 0203 8083 731 na oni Blooms Bookshop and Trading Enterprise enso edi enkomo Festus Enterprise enso aba waba edi ama ebusuafo waba edi ma efiefie ni nyina ne se ene uye bema seudo ni chem weekends games ahodo a ebas no so nya bi na ohwe TV ni so ofie na woni so eka fie afi ba no so telenovelas ahodo na afi movies ahodo a ekoso nyina no so man ni eka fie no nya bi hwe bimia so atimi ekoye enso edmao afi nkwala no so no do ni chiema cartoons awodo a eba so nyina no so momo bi no mo hwe ofie na afi efie nso eye ne kanike ne janije no tini Festus Enterprise say multi TV say DSTV Star Times Canal Plus and say AD Plus combo ni bi na opato dia fo asembe down me na afi o ma bi na to a ne bo nso wo fom na bibia nso enko kama emfa emao e bia nso de na TV na opato brand bia bi ebi enso elho High Sense Asano Elgin and say
Samsung de ni nyanko piem of Festus Enterprise ye to bi e de ama ne bon so e for TV no obi dada decoder no obi wo ho na remote no ayira wohwehwa unhu anase wo de no asaya for asem da remote controller de bebre na enso be pem ya kache a ye ton enso e de ama enya no nko a TV wo ma ta fi decoder stance nyina no ye de bi aba afa bi adwumako bi na ubie ankrankran wo fie anase office bi na ubie upe AC e de aboma unim se AC de ye to a ye de horsepower na eto horsepower bi abi ebi enso of Festus Enterprise ye ton de amount na san be fix ne kama enso e de amount na fe echiri enso ID ebi enso obi da na emum asai opesi esiesie enso e de mawa o de bedan be hwe na fe esiesie fort ne kama enso e de amount wo hwe echi akwan ya opposite Ochumasi sport no honom na agbohun now Nanes Palace afo sanso o hwe echi akwan biewa ye sanso eben air filling station na chimda ho na agbohun number nie 0244 515 849 0244 515 849 and 0269 305 785 0269 305 785 na oni Festus Enterprise enso edi enkomo na bibianso akoye edi amount Benny Tomauli na afe Raymond Asheteurat e produce show no Yenshen 7 nano pay enfamo yenshase enfree CAF Women's Champions League no enso so nyakopon ayaduma na se etodwa awobi man so Ivory Coast na ebeshase on the 5th kopim 19 November 2023 ya dwuma de kase no enso etodwa awobi man so Ivory Coast a yedimo enkomo no ede jaw na group stage no say NBC akọ empedifo ache group A na fe group B na group A ni kopiem a na se boboku a ya fan Atletico FC efi Cote d'Ivoire onu ejinamo enso Kubobi ana fi Casablanca enso efi Morocco wono so ejinamo JKT Queens efi Tanzania wono so Kobi wapiemu group A ana fi Boku FM Melody Sundowns nso no efi South Africa wey 80s makomako 9 amapiemu enso group A group B no say NAC ekoye as far FC efi Morocco ampem da ko a efi Ghana ana fi Boku a ya fan Hurricanes FC enso efi Equatorial Guinea ana upiemu a na se Boku your friend AS Monday as every Malia we 8 teams outdoor as PMO as group B ya demo enkomo no ere jaw kara boxing mwe na fe yanko PMO Azuma na se Berman Nelson enso akachi unim se last month na Olympics qualifiers in boxing there no ekoso enso e Senegal Dakar na somewhere last month 9 to 15 September na sa juma de ekoso na ye pemrantia omublos mu dia na se Olympics games a eba so France Paris man yokako ginemu na ve omasi kan enso ewom ede aboa Africa Ghana 12 boxers in ekoye na se emano ye from black haters omoye enum na ve mema no so no ye from black bumpers omo eye enso ye de kopiem kan nyina boma 12 boxers de kopiem Senegal na ka ye hwerim se betimi qualify na ka afro nchiema Olympics games a eba so manchen mawai omotimi ejem akonkoden ede ama Ghana na so qualifiers ekone wie no na yenya Ghana ni bia ono so etimi qualify fi qualifiers ni enumu na former Ghana professional boxer 1979 na fe 2008 de na ojanna so paye Barima Azuma Nelson enso akasa was onya surprise kra say Ghana yentimi enya qualify bia enso enfan fi Senegal qualification na APM no omota na de kontia na ombo momade ne se na government no take good care of them but afie de as a government na atwi ni edi amasports enunti na yentimi an qualify anfa enfri Dakar qualifies in Imuno Azuma Nelson in Komuni. I'm not surprised, because I always say that in our time, the government took good care of us, so we did very well, So I'm saying that if you have 3 children and you took care of only one, the one will be fine, and the 2 will, So I want to tell the government to have. We Azuma Nelson Udoni Chemu ewa Ghana hanum dia 1979 to 2008 na Bapayo Jan Nasopa or a 2-weight world champion WBC featherweight title no na snake it 1984 to 1987 after WBC super featherweight title no so no ojidisi naso 1988 to 1997 we Azuma Nelson ne nkomo eno no yenda ni emfrezuma ne nkopiem enso gaka so ye ne nkodi nkomo fama
no ɛna no pɛ ne sɛ Gaka president no ɛyɛ pa fa de Kojo Fiano na enrada ɛne sɛ Kwabra Jenim ɛte na dwone no edi nkɔmɔ ɛwɔ Ahenkan ha ya ɛne sɛ opa no ɛde nsɛm kakra de agya ɔse kopie mu a na sɛ ɛyɛ ade a top 4 no emu ensensɛm no enso aba na top 4 no mu ɛne sɛ kopie Yakopon ɛyɛ adoma next season anase ɛbɔ league ni wi a ɔse top 4 bi ma ɛbɔ ne de empedufo ɛbɛhwɛ na de ɔbɛgye MTN FA Cup no sɛ onka top 4 no ho de a yɛde ne din ɛweka ho na afei de bɔ top 4 na sɛ ɔno akasa top 4 no mu dadade a na sɛ ɛkɔsa na nneɛma enso ɛkɔ yie yɛntie ensɛm a Kojo Fiano ɛde agyae Obacha Ojare, I just said, or family, or citizen, a union house, or top for the city. This is Yamubua, and soon acquaint, and this is a Rashi, Coco, a Metrian show, boss, a number of Guama, next year, boy, top 4. Try a Berman, said, you better on over to say we will in Kahun, and I didn't have a area, a climate of moderation needs, you know, if you had the end, say, top 4 will include the our winning Africa. Because he's supposed to prepare the class for Africa. And a Basse, you have top 4. Not say Africa winner and Kanwa. You have had the 3 in the league, now the Africa champions are Kanwa F4. So your season, I said, you're winning Africa, no suka top 4 no one. It will remain like that. So the Bayer Yanko 5, Yanko AG6, Yanko AG8, the very remaining as a top 4. We enkomono bia odi eja na ababewie no na fei ose president cap nso no okroma aya dan da yebo na yebo na nkofo ekompleni say hat to folk eni kumasi asantoroko enko na ebo sesia osom the new format enso adeba ebe suiti na abo bibia na fei eye president cap no so aye de krabehwe na bia nso akoyi enti ensema president enso esan edijae. Number 2, the president's cap no acquire has kotoko. Other members are complaining about only the 2 clubs. They do every cry. I want to have more money. Say I am more. After so spectator fatigue, so you have them. Say who boy and say man from back. You know so you best cry. Enim kakra. They go so any partners kasa. As soon as we reach the final point, you know Ghana for United. The format they do president's cap no. I person will be abenya akwenya spectators will be abenya akwenya participating in the president's cap. Apart from that, you know the format we ayan command se Gaka president of Fani Kojo Fiano e de jai enanope Yempiemu our Accra Hearts of Folk Bobokunum head coach Martino Scoopman na papai ena ekase obekaya Ghana Premier League no match day 4 Hearts of Folk 4 points enumu na papa no enso edin sembi etudwa say mama na mamoka Hearts of Folk team no balance ewo mu no Hearts of Folk team no ono head coach or catch him say balance bia enim Hearts of Folk is on bobo omu create a lot of chances na enso adia team ni like finisher or see omuni finisher bia enso ewo team no or say wingers no omu ye adwuma afahwe mmefo this any defenders na omuni no omu ye adwuma so omu ye adwuma de bani mo no ma obia no no ma all the ball no to atem na mprempren de na say o tina se ahwe agenkwa no hwan na eba so wo sa problem no e di ama Heart of Folk. If you're talking about is the team in balance, the team is not in balance. And what I want to say is we create till the 16 possibilities. And then you need a finishing striker or whatever you want, or wingers. But the players who are now in the team, for sure the wingers, do their fantastic job till now. You can also see that we miss something and we miss scoring people. But I can say it's not in balance. And we work to solve the problem every day. Who will solve the problem for me? If you see today Ramos, and I'm not satisfied with Ramos. So he knows that he works very hard, but on this moment he's not in the game. So then I put Hamza Isa in. So he's a talentful player and he's working very hard, and so I'm looking for somebody who is behind Ramos. I think that's the problem what we have. And we have no problems anymore on the midfield or in the defending. You can see what is the problem. It's easy. We head coach Adema Accra Hearts of Folk never sit down till the bones are rotten. Martino Scoopman and come on no. Yenda ni afa yenkoko remu ewo GFA election sumu ana senrada ene ne ewe penipa efa ni bando la cheko ono ekatima na esomoboa papa efa ni George Afriye na nema akoye edema no enso ho edi nkomana pa nsem kakra de ja osim prempen a one ekase de ehon sensem no de nya de ono no obetumi akasem ye de afa sensem no omde kopemu enso okota omo akwasiki for injunction eda so nti omde omo twen court se court edi ruling ne ba na fe owon sembia na odeja.
we secured an injunction. Injunction is Ghana American Sensembi. If anyone respect the injunction or not, they went ahead to conduct the election. The next line of action will come from the legal advice of the legal team. And what Mr. George Kwesi wants to be done, whether to file for contempt, whether to drop the case entirely, or whether to pursue the injunction case in the court room and hearing the case for, and whether there will be a case of contempt and the account the main case now or plus the cast now. At any point, the legal team and Mr. George Kwesi will come out with the next line of action. We ayen komono bia odi eja na onfensi wa ono asan siwo edema susubibi bobo na nano ada omo chiachem dan kotokuras ebo maka ba ko a amantumi enso ante ne no ene so de nkoma ka enso dijaye o se afi omo target ni na enso ene se ebo league ni be wie no obako piemu awo zone 3 na se omo susubibi ene se omo topia omo qualify na wako piemu akwesi akan enso o Ghana Premier League no emo. Yeah, they kind season there, but Shasia normally the beginning the clubs in Nigeria and ideally no, not the club here and say or setting goals and as a target for the season. Na or the friends the KPIs key performance indicator this to work on. Ebemna who say target in our setting or this one as or debate here. Yeah, will be for the 2023-2024 season. Yeah, setting that target Target and say this season you be qualified by the Ghana Premier League. Game any Kotokubo na a very important game on our calendar for us because there's this cliche that a journey of 1,000 miles begins with the very first step. And on the merit of performance on a field of play, you must win. And target now set my home decision to qualify for Premier. We Emmanuel Acheko Enkomo and Amdiamano. Enra Ghana Premier League no match day 4. A standing game bako ebukemo Enra and Ampenfo hwe ya clear sa game no edi free ho na Accra Lions omni Kumasi Metema Saint Kodoko enso ede Ewin Tam so after 90 plus 8 minutes soccer fiesta no they are branch friend Kalu Watala enso enya the only goal na se 98 minutes 21 seconds abrante no enso etimi etu atena ede mabobo ko friend Kumasi Metema Asante Kodoko enumu na head coach edema Accra Lions Ibrahim Tanko o ka se go na ba ne de lack of concentration in a neno a massa go no and so etimi etwatne mu na ohwe ball na fa nyina no omo ebona na nka ese draw na musa kan and so lose na ban de eyom ya papa paye. Very painful. I mean, lack of concentration. I think draw could have been a better fair result based on how the two teams play. But I mean, this is a football. One lack of concentration, cost you 3 points. It's painful. You created a lot of chances. How worried are you that your guys couldn't convert those chances? We are very worried. I think we just keep on training. We have to keep on training and then hope that they will, start scoring. It's very painful, as I said. Definitely, we don't need to lose this game. Minimum 1 point could have been better for us, but that's football. Would you blame your goalkeeper for the goal conceded? I can't blame him now because it's very difficult for me from here to see. If I see it on video, then I can talk about it. Next up is Olympics. It's a derby game. How do you respond from this one? Like always, we are going back and everything we didn't do well, we are going to do it in training and then hope that the next weekend will be better day for us. Better luck next time. Thank you. Into way Ibrahim Tanko head coach Edma Accra Lions ne komono de abano Kumasi Metema Sande Kodoko head coach enso Prosper Nate Ogum onso chema game no bebi edru yanse na Kotoko enya go no na oya wepa o se ohwe Accra Lions ball no mobona na se ball no omoboni ye pass no munim pass omo dash ye pa no ntini kan jata de onu amobbo a enso oya we se bibia mu no na se mu betimi aiden enso nyakomono de na se odi goal no am home. Yeah, as I told you, they are tactically good side. They are very intelligent on the ball, and they are able to move well into spaces. So I knew it was going to be like this. In the last 2 games, your substitutions have proved the master stroke. Baba came and made an impact in the Karela game. Watara comes in, flashes of brilliance, get the equalizer. Richmond Opoku, great game. Someone came in. You are reading the game from the bench and you are thinking, these players can have a very positive impact. Exactly. It tells you that we have quality, we have depth in the team. And
if you're on the bench, your responsibility is to read and analyze the game, so that when you go in, you can either equal the performance of the one who is coming out, or you can do better than that. So I'm happy for them that anytime they go in there, they are able to get the decisions right. Would you say you are a relieved man now? The league goes on. It's way I prosper Nate Ogum. Shalkan Hunaf Muhammad ensu ewini man of the match. Ose oni bibiaka nya all kan say alhamdulillah. E wo mi say game no omu elusu ye die na so still na alhamdulillah. Oh, what I want to say is, first of all, we say alhamdulillah for the game, but you could see how we played. We play well. We possessed them. We dominated the game from first half, but then we get chance that we could have scored, but at the end they just scored. So we just say alhamdulillah for the game. Yeah. You play exciting football. Everybody's happy with how Accra Lions are playing. You are creating chances, but you are not scoring the goals. Yeah, that's what we have been working on since last week. So it will come. Yeah. For you personally, you had a great game. What are your personal ambitions for the season? Oh, we just want to play good football, and then we will see what will happen next. Yeah. All right. Better luck next time. Thank you. We Shalkan Hunaf Muhammad, man of the match, national team Accra Lions elusuye en come on so odi ejaye and no Raman Babin Saluna so saying ye de amanane sem no enso Mbappe so yuti akopie mu hon me na fe yemboa ohwe cha kwanya achimda Roba Janja ne Mr. Teams ni fie no ebe ho afa abo so de bompa Janja ne fitin shop no na ebo nhwenim number 055271 6777 055271 6777 026 81032 25 now near Edin Komo. Yankwa manane ni komo enfoma de enhyase enfefi Manchester United bobo korumu enfoma ndano pe reporter to dwa ene so mu remu e Benfica boku na Brandt kuma bia unity abo no de onimbo ye papa Brandt efe ne yawo Neves no okupiemu o Benfica boku mu a onimbo pa enche na Brandt no was standing contract na asia no eba ko wie 2028 na sika eda Brandt so se eye release clause no eye 103 million pounds na so Manchester so mbetua na season obepiemu be sia kan e de amom na okopiemu awo Chelsea nso a reporter eba ne se unim se Brandt efe no eye Lukaku osia kan enso de ma AS Roma boboko no on loan reporter eba ne se Roma force Brandt no bepiemu no hwa ni mbonimbo akonkan paye asoni enu ntina mu hwa nim so mbetima ni loan eye deal no permanent na obesia kan adama Roma boboko no Napoli asoya Brandt efe Victor Osimhen reporter to dwa enso enesa Brandt am se general transfer bie kutwo omu janimu enso amana ko esia de ohwa Brandt na ninje enso bokurum na okore na se Arsenal bobokurum na likely so be kwakosi akan e de amom yanko Manchester United reporter Ebansa Brandt efe Jadon Sancho onim se Brandt on head coach Erik ten Hag enso enka ketekete reporter Ebansa United for Sir Brandt no omo catch no say up to January se neno wan pacho wan fa apologies and confirm apa ye fen Erik ten Hag omba tono na bibia so akoyi Jose Mourinho aye coach Enema Robo no na reporter to dwa enso ene se osisi de nani agiye papa na enche ono so bewremu na fe Saudi e wono makopia ko badwuma na niam akoye de amano na de aboa ne ye pa shen kutupa so ono so nkopiem na Sir Brandt e fa ne Cristiano Ronaldo e kopiem e Saudi no ene se ashen kutupa so ono coach no enso makopiem e Saudi no akoto na kansi so yegusu ejina Saudi Arabia reporter ensa kan se sia de confirm Saudi Arabia man no omo a submit official letter at ama FIFA said 2034 FIFA World Cup no ombetimi agide som na so omo mo gidie say sabidi ebeko enso edema Saudi Arabia every say World Cup 2013 e there 6 nations and a hosting to omo gidie say 2034 there World Cup no omo Saudi for omo sa ebeka Sporting Lisbon bokono na betodwa so mu remu Tottenham no omo wa Brandt efe Eric Dyer nyakopon aduma season kwa wie pe na se no contract on Tottenham wono enso aba na wie omo so se hia no eni to mo comfort akofa no amana besia kan ere ma Sporting Lisbon bokono yankopiemu aw Barca bobokonum onim se Brandt efe Frankie de Jong wapra Sansona Robert Lewandowski enso epra nanano ada omige omne Granada adi bonya game no end 2-2 no Brandt efe Julius Konde enso epraye na omse reporter eba no ensheda enye good news reporter ensa kan say Julius Konde na say 5 weeks
ena obedi a ayara wosem enso edi amaboboko efen Barcelona si El Clasico now say at the end of this month ebeba so no Julius Konde on team engem ensia kan afi Athletic Bilbao ena Real Sociedad game so eba so Deportivo Alaves games a eba so no Abranten enyebi embo Saturday next enso game a Champions League basa bebo no 2 games ni nyana Abranten enyebi embo ayara wosem enso edi ama aye basa yedi mu nkomo no enso edi aba on this note yegina so na yedi nsem no enso asi na nyaka enso atwaso na happy birthday Kofi enko emfa ema eye Mr. Eric Akoto Mr. Eric Akoto happy birthday enko from the boss nyame insha na mama bibia nso enko kan emfa ema sanso na eye Priscilla Ochre say we di obekai no Priscilla Ochre ai otimo nchan ho ne ma jebi no di birthday na menen ne kwa sorry afi we di birthday you know abi ba ko pe last year no di ai nti aye Madam Priscilla Ochre in fact oy minister eba no nyom dia oya de pa nti madam incha happy birthday enko emfa emao na bibianso enye fine nti yedisia na fe captain in the morning and so atwaso midin ade Joshua Kwabene Jenemy Yosef Fajiru Tenenka afi Raymond Asheterat ene Bani Tomauli and so ebuaye oboba ofori amanfo over to you. Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Makuma sana simo mayeye nyunyo minyakupo yemenino sona misakeyo. Silence my enemies. You put a smile on my face, oh God, you have answered my prayers. Silent. Submission.net. Makuma sana simo. Mayeye nyunyo minyakupo. Yemenino sona minsa
tie Obuoma ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM. Oh, I got me bad now, huh? AJ said that on will be a new Dumina Koda, Dumuna Koda, Missy Dumina Koda. So you will be a Nisabium. The Radinina Dini, the Radimo. Why be him? Why be him? The Radia be a man all kind one or penny I can't and say a would admit my mo. Why be him? If I told me and tell one guy, why be him? Who bet me I send you within Kaka Yabeka, Yababu Dino Aha. Who bet me I send you within Kaka Cassi a me. And to be young who did a pet, maybe would dean. Now, so I catch you at this memo. 0533 898915. A test. Send you Dini Keke. Who do Dini Bow was me? Radimo. We didn't the Abba. Dixon Boating. Or no say a Radimo. Dixon her baby pa no wo latte kura bia se Eradimo aye Eradimo. You silence my enemies. You put a smile on my face. Oh, you have answered my prayers. Eradimo. You silent them, yes, you silent them. Okay. You don't know how I made it. Oh, you have answered my prayers. Eradimo. Kwesi nyantachi ewo achim asene onu se Eradimo. Au Wezo se friend Abigail se Eradimo. Eradimo. Dennis ewo bieni ana onu se Eradimo. Encroft do mo de ba obi ase Radimo Ernestina ewo manso ono zo se Radimo Ernestina o se Radimo Eradimo Gladys Ampabe also say Eradimo Unim tie can say also pekasa Hey I go take off my shoes, turn on my clothes. That's how I go down. Hey, you have favored me so much. I go take
Where you see a friend of Kwame Spartan or roundabout or say Radimo. Kwame Spartan. I say Radimo. Obianka se mo. Obianka se Radimo. Ah. Ah. Minyanko pon. Udi eti enyuma no. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. You have answered my prayers. Silent them, yes, you silent them. They don't know how I made it. Oh, you have answered my prayers. What's it in you? Why are you in you? Oh, you made it no so mama me. What's it in you? Why are you in you? Oh, you have answered my prayers. Me say later you be kan asem edurumre bi na ne awudi emu odin ye be kan asem later ma yentie victory nso na fe yentoa so enkrofo guso a omde mo ede ba mehu se Kwame Taylor enso de ne dia ba o se awurade mo afi muntie minua ba enso so ne nwumo odinam. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Onyankopon shira sa enipa mioni for blessing our soul, our spirit with these two powerful songs. Riding con. About all shadows of Mammy Maakye and only Jumedian DM faster and confirm the sports team Joshua Kwabena, Janine, Kofi, Ejiri AJ, Ben Mawuli. Ofremi Obuoba Ufuri Amanfo Shobrena Simano Ediana Insian and Aba Pano Son home. Yet without into your brack into your foot, you know, the woman the mouse is here. But in the meantime, we gotta switch to the brighter side of life and join the company of well wishers and wish these people well. And in Tibami Shasi and Fem Free Hanamo, it's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you.
Okay, so it's your birthday today. Commander Aaron Donko. Commander Aaron Donko. Former constituency youth organizer. Achemoda NPP. And in Tibia Ura, Aaron Donko will be a glorious happy birthday going out to you. Live long and prosper. Of course, and then my young so I Commander Aaron Donko, my young so. Adi. Afe mi ankasa me boss. You be am pano na ufayo. You musenu na usie no. Washa mi enu nyamu when you was in them. Me dawasio. Me yiwa ye erate. Mama meni mengwase. Me diwase dako. Me diwa yeiko. Mama wadi wariasi. So all my thanks and praises, me demand He is changing my life, He's giving me victory. When I'm in trouble, He can set me free. Okay, so me ankasa me boss, and na woda kesiye, and unti a glorious happy birthday. You'll be on pano now fire. And confirm mami ankasa me boss. Mr. Philip Osei Bonsu. Osi Fremi Obi. Philip Osei Bonsu. Osi Fremi Obi. Programs manager at Sempa FM. Political show host. Ikosi Sen show host. Philip Osei Bonsu Obi. Anope chairman Masalu 2. I'm sorry makonwa mu. Na me salu 2. Why are there? Nyankopon hira o. Na won kan ho na koswa lead. Koswa na yemu bi. Advice na inspire. Koswa na make impact. Ewo yemu bi. Erade kan ho. Erade onhira o. Wakoma so ade emrem. Erade ma unko asase ase wabra wan fulfill wakoma so ade de da wakoma so bi erade ma nimrem yenim say so long as I will live no you will continue to make positive impact na wa mayimu bi ani da so na wa mayimu bi that good leadership an exemplary life no ni nyina timi asua bibia free so erade kan ho live long and prosper and of course to be 93.3 and beyond. So all my thanks and praises me demand Okay, nti yare wada chinti obra kwentu efutu na de hye ewom e de ma wo sese ya na afei yare de aka nyina e de aka ho na ye wo enwum bi a special request ye bebo de ama after wada chin enti ani timpacho project we no na afei ye mfa wada chinti obra kwentu efutu na de hye ewom no wada roma ye mfa nto aso emfa ma ho wada chinti anope wada chinti brofo kasem ne ye de nam ye say do not be quick to announce your breakthrough. Do not be quick to announce your breakthrough. Take your time. Do not be quick to announce your breakthrough. Some question na no pay dia ba no. Emu odu papa. Ya kan brofo no tie asa no. Afi jebrani enkom. Ni ende nam oda chinti. Se di kaka cho se oda chinti ni obra kwantuo. Afutuo ene adesua ewom. Botaye ne sen. Botaye ne se ye pese ye nyina ye tutu ye ho ye hofo.
na ni je sem ewo mu ne se ye gusu a ye ka kire wo no ye nso ye fa bio hwe ye di bi bobra so aba ye dim se ni birimu no ebe so doso ama ye nyina yatimi aka se mo akwapa no kwafo wadi kakre ho no kore nti nya wo nkwa ne ka kire wo de bia me ka kire me ho se I will be the greatest fool se me ba betena no mo na makekare manima manya me somopa ye se yo fafa ha o fawura ha o fasin ha o na me ka kire wo no mantimi amfa munyansa mantimi anya so mfa so a we sabe kura animu o ye kan se obi ye kwase a I'll be the first person say nenye ono no so ehunu nkwaje asem no enye ono na odi Yesu hu adanse no na wahunu obi ono no eso opam ade a na taade atete wontumi mpam ani nti nsem no woda achi ntinya nkwa na woni hu agro me ankasa nso me ni hu agro me ka kire wo wi a in fact ansa na babetena na mo aka kire wo no me di kan ka kire me ho na me bisa me ho say enti dia wokokan wonso wafa de wonso nia wokokan wo de abobra de it will never be my story say upon we ni mu nyina no ni asa betena radio so adan a yesi obo ba ho kire no ya gigi sika mfa puto yitwam Yesu din mu anya dwuma ani nti ye ka kire o se sie kakra yenso ye sie bi ye ka kire o se bobra yenso ye bobi Awurade ma ne mpare yen si ye ba be kire wo kwan no na yen ye be fom amen afi yemra asem no so yes do not be quick to announce your breakthrough. Do not share minimum bia bema or the bema kofie ko kire na abusua se abusuafo bema se masina me pese me no nante me ne bobra se oyire ni okunu opepere ne ho o hia bema no anje enkavie na bema ne se mate just to prove to oba ne se odono Enkavie nka wonya botre kora nanka won oni ne ngo ho kakra nsa nanka won fa mpa ebon ta akire nya ne kakra enkavie ene ne branch no so odi na chi ene ne kofie abusia odi ne kofie wie ye abusiafo ne kasa wie ye oso wo koja ne kwan be ma ne di kan so we bia say ye nyina ye pia fifi okay me pacho me ba me fa de abaye nko be ma ne di kan ne obi tware be ma ne be hia be ma no kraji oba ware on ye we ni ede pa ababa wa we e no so be den o be ware no hwe ne ho me ma jai kraji na yare kase e da o mabusua ni mu no omo te se wo ba no omo de omu nyina ko hye dem ene etu omu mutwire enti kakra bi ye papa no ne de omu be hia wo no be ma ne yam gine se pram abusua be ma koje list wo ko toto aba se ne yi ame no wote ha yi ene wo ko toto aba ene yegusu a ye twen no oba ne pepere ne ho wode ko kire benya bema kwantuom wone na amadwaman wode ba be kire senkenya de pau enkenya de boni wana mboa aha senkenya de boni makohia bema meni na amadwaman me pese me mama busua hunu no na amamre ne amane ye wo ho amamre kwan so yeye na afie kotena se oyire eni wokunu si we nkenya boni ai kenya boni na nso so okoyira nkwanta unimi ne yato no bema na ameware ne biem afi yato na akasakasa wode ne wo ha na wasere wode ne sa bepem ne empepere wo ho se wurade ye biribi ma wo a empepere wo ho ma nipa nhunu se ne wurade ye ni ye wone ma de bi wo kora no a wo da wurade ase wo kokoa mu wi aka wano tum eye emeye hu dede eda de na amafo ne aba ye so ye social media no
yenya banku a yebetwa ne credit abeto so yenya fufuo yebetwa ne kra beto so yenya kokonte yede ba beto so ye fa ha yede ba beto so ye wura ha yede ba beto so ye so ne soro yede ba beto so ye fa ne fom yede ba beto so emfimfi yede ba beto so edien na ye gye enkrofo bebre ekwan bibie ma wo mo ekwan no asan akatum bam enye biribia o wo mo pentem de betu dwa yawa eniema ni bo aye mo ho amane eniema no nya nyina ne bo ho amane o nyame adomo so to no pese ubiem emfa nkoye nkomodie udie nya abotre plan wodem ebra no so abiem bum omu nkomra no na maami story ni wapagya musa no ai enu mu ye chen sa wudi besi wo kon ho wo de beto apampan so asi wutiri so mi bebie me so to ni mu o de o fancy o mi betu afiri ha o mi si dan wa ha o mi ye oba ahema o kasa dodo na to ano na reka adansi di amudi na so ndem no enye ni nyina na wo se wo kokaka wa so dem o minima so bi wo mo a osofo ne be hyewa kokane mankrofo huni se urade tumi ho yes urade tumi ho but osofo you should be able also to discern to look through the spirit to see say it is not every breakthrough that you have to allow your church members to come stand before the congregation and talk about it. You should know that osofo e was also for what you say enye breakthrough ni nyina and was so ba be gina nipam no mo ka obi kodi adanse wa son dem ne fom bo ano no asori dem o asori dem e no kokodi adanse sanka we nka nya bone o but odi adanse ni wie ya no ne fom bo ano ne bepem ne ene wo so wo hwa animu no e mai. Do not be quick to announce your breakthrough. Ajuma bi ni wenya nya abotre. Aware bi na ebobo ba nya abotre bibi afa wia. Because ye ni munkrofo omo ashaware date be 10 times. Omo hye na ye afiri, omo hye na ye afiri. Afi the last one be man say ababawa. Me de simabusuafo na omo be ye na no hye sa mintimi o. Asagro be pem ne. Aware na amaso. Pre-wedding photo shoot no akadem wudie wunnim ntira woye den ye bibifo woye den ye jesunsumudi woye den ye jesa niema ni di yenim say ye wonyame bia woso tumi ade nyina ye nanso se obronsam ni wanka nyame ni ho onyame wo ho so obesa obronsam nyuma eni nti se onyame wo ho no mo obronsam so wo ho onyame wo ho abaye wo ho na onyame wo ho so obesa abaye nsa no adwuma. And do not underestimate the spirituality part of life. Come on, you yes, I got for the mutu kwan ya monkra. We wan we drew me nam for bear say this year nkwan me nam for bear say 6 and every Ghana. Ba akokra de na me na anwumre no send a message there how am so what he asagro free video na me he of free video no waduru Birmingham, United Kingdom. Yes. Enye niema nyina na ye ka. Obetimi aye o confident pa onipa wo ben wo enkampo nkyere no. Omehu ana pabam. Ukoduru ho wie a ansa na mama hunu se Awurade agyew. Enye nsem nyina na ye pepere ye ho ka kire nkrofo. Ene me be ware me betu kan me be fa ha me be sin ha wate me ba be ware o wate me betu kan yo wate adwuma no me beja yo ye nka ne sa fa sha wo ho breakthrough no enye ni nyina na pepere ye ho koka Awurade nka wo ho na de me no so mfa ma wo kasa tenten toponko ma me mfa wonsi ha na me nya ne aka no emfa ma wadwenwen koso adwen ho na hunu se enya adanse die nyina na ye kogina Sunday ekodi okoka kire osofo ni nyame ye nie me boso afori sei enka ma obi ante osofo de beka ne sa ate ase Dabi koka kire congregation no munu se nyame nsa o me so ya te osofo but enye ni nyina
ɛne ɛkɔgyina dɔm w'anim ɛkɔkɔka awurade nka wo ho na wɔn mo mu awo wo da chinti mo yɛmfa wei nso mfa mmɔbra wate na so bɛba mfa so ɛde ama yɛ mienu nyinaa thank you afei fa amrado ne nwom na amede yi ato akyire hɔ no fa tum ɛyɛ Gladys ampa ben ɔne ne dɔm ɛso nwom yi ɔmo pɛ na ne ɔmo de yɛ deɛ meti ha yi mentimi nkyerɛ tie nwom no mu nsɛm Fore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Bekasanso ayesi mi yede. Kwaku ananse se madam pa de ka me hunsim. Mabra me nyame kakra mi bibi frase. Me minima wana me dense duase. Life is a wild carnival. Mama me ni many bi why na kem wash. Ekita me na runi bia me to me pass it. I cherish every woman me my spirit dey free. Life is a wild carnival. Mama me ni many bi why na kem wash. And pim dummy. It up to a mess, sorry. Nabusi ya didi ya me ho atome. Any mere won pabwa no ke and come. And pim dummy. It up to a mess, sorry. Nabusi ya didi ya me ho atome. Any mere won pabwa no ke and come. Nyanya me penny me na mama nice. Man kwa ebusi ya better come. I do this for my family and myself. Drink me say be kum come. Nyanya me penny me na mama nice. I do this for my family and myself. Drink me, say they come. I'm a soldier, one man soldier. Instruction soldier. I'm a soldier, one man soldier. Instruction soldier. And pim. Ade. Sorry. A very good morning going out to you, Honorable Castro Asumadu Ade. Hey, Castro. Honorable Castro, no pay me good morning. Me say bibi abokodi say Commander Aaron Donko odine awodai. I was say yetimi eye nkomia sitting ayi mpanimfo sitting bi and I say live Oh my goodness. The one crata mo was so brand so ebusia ide to aso dia ma. Honorable Castro, I don't pay my mental nkan ai. Sanso na Honorable Aaron Donko. Onso my mental nkan chairman. I was saying a penny sitting pa. Na ede me yida TV ko so kama de my. I cherish every woman in my spirit dey free. Life is a wild carnival. Mama me ni many be why I can wash. And pim dummy. It up to a mess, sorry. Nabusi ya didi ya me ho atome. Any mere won pabwa no ke and come. And pim dummy. It up to a mess, sorry. Nabusi ya didi ya me ho atome. Any mere won pabwa no ke and trust. Life is a wild carnival. Mama me ni many be why I can wash. Ekitamina runi bia me to me pass it. I cherish every woman in my spirit dey free. Life is a wild carnival. Mama me ni many be why I can wash. And pim dummy. It up to a mess, sorry. Nabusi ya didi ya me ho atome. Any mere won pabwa no ke and come. And pim dummy. It up to a mess, sorry. Nabusi ya didi ya me ho atome. Any mere won pabwa no ke and come. Nyanya me penny me na mama nice. Man kwa ebusia better come. I do this for my family and myself. Drink me say be kum. All right, turning to my own father one crat ambo so fan to so fa e ma o meko minua no ho matena se dada e wa ha na fe ye de aka nyina de ato so e de amount afia ampofoa atena se sanso na kwaku enin kusibu adum atena se e wa ha afia pomboko de boko bo na so nyame adom me so me ho ye pa kwaku bibia boko atwan boko the radius pa and Ura Aaron Donko, former NPP Achimodan constituency youth organizer and na woda inti ya wishing well na me kasa abron samo frefre mi o se den pa ne ha no kwaku mum yan komra na fe ye wi yan fa de account e wo bonsam number Anapa no nwotwe about community ensia
Yama etiefo ni na chema makwaba eba Ahenkan 93.3 FM so eye de bokrata odro abadwa so napo so entete ho ne asi adwa na no peya ye de eba abesom na yeti Akuafa Kuma studio e watchim aboabo o press before school mo no ho a na any school for no wianum say okay enti obatwa so na yesi de wi amami bia mu no ase obi ni na nya trouble bi no we bie mu sa de ado no yesi we bie mu ana je nya one day pe uko Kumasi station yesi your friend osofo maami oton beans the anwa dada de no an yokogari gobe ana your friend gobe no okay your friend yokogari na yesi bia we bie mu no sof maami gobe bia yesi maami na bie mu na de na no odin oh wow enti Nyankopon yira no Kumasi station na enye one day yesi we bie mu so bia ntie bi enti sof maami gobe anope ye da se pop Nyankopon yira wo wa hunu han no wa hunu no kore no wa hunu sa hana no kore kasa hana no kore dai sunsumpa no adi ema omo e wo sunsumpa ni nyina osunsum ni sunsum no han ni nhia da bi untimi ntie ha ana otumi se na aduan nso de sa ko se na da untimi bie mu jeja ho nje so yo no kwafo ntia yo no kwafo sof maami gobe enti sof maami gobe ono kwafo ne ho wa hunu han no koso a ne tie ba bia Ghana kasa a Ghana tie ahana no kore kasa piao e de kira mansan Awurade asem nie ampo o si ye de Awurade ase ya kasa Awurade asem sase ya ne Nyankopon de nanfo o se Awurade ase nam je so yo ana ampo ina esi wa wo jeje ho it does of my ya bi sure sa so na yayi yayi so bia ntie bi wa kwan no ho omo abie mu no doso nyame hira omu nyina Awurade nka mo ho obi enkomra ampo ye toa so diam di chase eye daily graphic de obokrata na edika no ye de babesom eye me kwaku anin kusi buadumene afia ampofoa dem de chase eye daily graphic de obokrata me fansam ba ku mienu miensa bi edikan eye property rate ye say sesian be 20 million Ghana cedis bosumi miensa ntem sika yetumi anya eno no property o Ghana ho nya asem ketwa daily graphic kro ya sa aba mane a kire say enkwada ye wo mo ne wo ma ewu no eso ate wo ma eba ene wo ma ekon sesi eso ate wo mo nkotwotwo wo mo ma twotwo na zesi obi ani da no kama eno ne yese eso ate krata fa to so du miensa na daily graphic de obokrata ebosa amani osoafo hwe Ghana enyinama hoden so energy minister odumnyafo Matthew Opoku Prempe aka Napo na hotodin no Napo chere se o temu frase nke yenye sub regional energy transition sa policy no nke yemfa mbra ogidisi ade ba enyinama hoden epese gina ne naso da te se obi die no yenye na yede ba ne sa ebeboa ama bibia kosototin ewo wo mo hihye yemu daily graphic anopay Ebusia Ghanaian Times da obokrata no ena mede to aso ade amawo obi chebilam te interchange no wonom asanso ade adwuma ne ba ba hehye so bi wo kọ Kaneshi area mu hodomo a eho ne wo sa interchange na nanu ada me kọ ya close no a traffic CSC ufri Mochi road ho wa obebre papa enti ya se eyade ya se wo sa kasika bia sa sika ne betumi aboa ma fe ya biebiem na dwuma atoa so akọ nani enti ya ho asem eda hanom page 11 kratai ebomu enchemu na encha hanom anso ena kratai ede abase Food and Agriculture Organization wonom nso eboda urobi ewa hanom sei ya wonom kire se ekwan hodura ya fa so na ya nante wo Ghana yensu aho no enya kra dwumadi hodura ya die ma ensu ahodro
wo krom ha sei no enye ogala ne de keka ho nyina sese nyoma anti ebenifo nhwe no mo fom nyoma sisi ye na ntimi mboa mansuansu anso ya manage ni ye eho asem eda hanom sei na apadie ansam so bi da hanom sei ya wo mo kire sesoafo no na hwa apadie ansam so wo kire se enya de so wo mu yi tabo no yesesesi ya mfa nipa bi adwuma mu wo krom ha wo so wo mu nyanyi tabo no no mfiri so na de enti a wo mu nyanyi mfiri so no page 12 ena ya tro ne tafa ede ato soafo no ena hwe ensuansu ani ahonidie ansam so ena World Bank for team wanu makatum se ta ya sese ya ka se nkrampupuni mantamu project ahodro bia wo ma yeye wo mo ekọ ensrahwa hwede wo mani ko twura wisi ahune santami akwa hwede se project ne ekọ sen den na ekọ inspection koso a eno so page 11 ya twro no gboyi ede aguhonti ya no apebi akenkan Ghanaian Times the obokrata die mede to aso daily guide the obokrata munsem na daily guide ebo amane chese kane osofo a no hwe Ghana ensuo ene awunidie nsem so Sanitation and Water Resources Minister former ma Mrs. Rabnada Paise onabono ayo wa mobra penjayo na ma Mrs. Rabnada pa ene se sika enwonko bansansam se ai sika gunim pass sika guni dem echen bank na bank kranya se sika wengu yensem bebri na ye kofa no ekwo hwe ni fie ekohu sika bi ehun sensem bebri dia kosi ni se ma Mrs. Rabnada pa wanya nyinaso ena oni OSP Office of the Special Prosecutor ko udishe ede pemso a enya asem ketoa daily guide obokrata ena ebosa amanie na krata kro ya sa kire se occupy Ghana ena disusu hu abase inka political party elections nese internal elections no mo kan wasem no se bia party bi so election ayi executives bi party bi so yesei omo aye wo mo nuama yema emra enya dwuma ana yema emra yempemra bi ntototo sa political party elections ne so ezan se bi mu ye internal election awrade yi se de mu dwu omo ho no wo mche se de atetenwa ategu omo so wo mu dwu omo ho papa ebe wiase yes we pra we are say we are wiem we akoye ne say ena occupy Ghana se de yeto aba Ghana ni na ye wo mra da so wutia ebe kontia on yemfa bi ntoto political party elections no eso na krata kroya na awudie biemu papa krache ba ko esu akwa diewu na wakwa diewu ya jeli nimfie du ana sanso ana abaiwa bia yese na nempena ene Kikibis owner Kikibis no restaurant wo East Legon ni mpotem won kokotu ya oda wawuda mu jam se tata na yache girlfriend yache no wo saa ewu no ho ena biem ewu ba ku nso bi ha we de yese underground tank ena akum nipa makom yensa omu ye dwumo ena underground tank yi akum wo mo nipa yensa ni na agimpo mekwanchi mpo wo man ka bi daily guide arewo sam ordinam anopai bi eno no the anchor the obokrata no ena mede to aso ede amawo na report bi every United Nations International Children's Emergency Fund for UNICEF for waba na emunsam nyasam ketwa kra o yase enkwada ekọ ntoaso suku mu no maya na ekọ ntoaso suku mu SHS no emu ohanchiche mu aduonum mienu 52% ena ya fefe wo mfo so ne wo da sexual I can say assault ekokokoso ti ahwansam da hanu report yi kamun sempe wanu ankasa nti ya no wapede anko na wonso watumu nche na se wo ba start no ba na di nkobo abusebusa ne nsam ahyase ne na ye ne saa ne se wiase ehu pa kwada no so aso odenti wanhwe yi ati report yaba awofo munkopede anko na munkenkan di untimi nkenkan ya no apa kwada bi wofio no akenkan ma na afi wonso wahunu de ekọ ene de eba na yase ayi akane se nkofo bi di moja akodware ewo mahama office na we ni yase ya NDC ni MPP mabunu bi na chise show man ko mawu ko mu bewu
Kennedy aboa nkofo ma ti showdown ya si showdown bi be kwaso yawada na yawada no showdown no ensempi na be kwaso ya si yakwaso de ene na nhwe moja behwiegu enti ahwansam da ha se showdown ben se ya de ba ansam no de omo keka ene nipa mienu bi mfoni da ha se pede anko na tumunche na yesita kwa MP nso nsaka deal bi sika ho ha $300,000 ya wono nso odi kwodi dwumaso bia ho asam ya kruche ede agu ha na encha no mo so bra ho sam bia si kwa mi kope bibia di ene me ya de na mo se de be enya sam ketwa yese technician fo mi ansa bi wonu makwa kowu ewa reservoir abula abula ni buon mu emu do pa no nya abula ne yato ofie no baka ayi ya omudi toilet ban ho ha akwa ese kakra bi ti yesis wo mu di dwuma bi wo mu ose koko bodo wo mu di dwuma bi wo mu osade reservoir ni mu aya ka se nipa miensa krana na o ma to nanan mo wonse do technicians chese ewiase na nkasa no so ya dwuma na yo so wanya dwuma na yo se wanya dwuma so se wonidi o ti nyame na boya ho banti kratai ede ho nsempewa awra ho semi ato hano mo a o ko page 4 eda ho no tentententen wo matwro akirekirim we aye the anchor revealing the truth daily analyst the obokrata na mede to aso amawo na basabasa yesi wo yenuanum stations ba kwa won kram mpuni mantemu adi UTV United Television wa abra na dwo mo ye showbiz United Showbiz ememua mema nketinka makoma ko be ya duasa bowura UTV studio no mo sabasa na esi ye no enam so ama yachi nipa makoma ku dunsia 16 na eno achi na Ghana Journalists Association GJA trese wo mo be se panse nipa dunsia na mprempre wo mo nsa ka wo mo no wo mo kwadu wo mo mamra ne nya dwuma mo mu nse de wo ye no etia mra bebre inteno eya de sede a GJA akodiama empenimfo ena afi yese aban so akondemo attack na course wo YouTube no Ghana aban kasa akondemo kyerese nyana muntu papa wakasa etia odemnyamfo kodi opon kroma wakasa ma aban no emfoni ena abata ho na no memene da Israel for to wono mwana asafo nkabomuko bia yefe wo mo Hamas wo mo etoshe Israel for so prekope ebi fa wiem ebi fa pum ebi fa asase so kotoshe Israel for so eho na Israel for so se na ade ye ne mutibone na se mpum pese mo ne yakwa mo nka nche ne emoye ho prekope na mo beto ahye so ena Israeli prime minister Israel for prime minister no Benjamin onu su declare war against Hamas for no wo mo ya asrafo nkabunku onu su declare war say okay mode say ba dia ene enso di say be hia mo ena Israel for so ye ena mo di siani enti sa me ke vitina no memene da na besi nne nipa makomako ahankron 900 ena afasadi we mu ato nananom ewonse do eno nam so ama daily analyst de bokrata agba mane eche say oman Ghana yakasa tia Hamas for say Hamas for anyade Ghana kasa tia Hamas for Hamas mo anyade mo ntwa na mompa na eno na Ghana ejudu Israel for akoma say womunya botre de omo ye no de mo nsoso ansa be ye ho sa intimo mo nsoso eno na de sede na futu a Ghana aka ede afa Israel ene Hamas ntokwa ezino ye bompa ese no nso nkofa ezikasem totoye bia me ha Ghana ye bompa ye srepa daily analyst anopay the Daily Dispatch the obokrata no ena medeto so ede amawo na UTV asemu anano ada memende si ye ya fans na ya tahwe ne de eduru so na je continent na TV hu ni ehwe bia ya tidedede sare yasinkofuo bia wo mo mpafutu kofo bia mo no ubo machia no mo yam hihye mo no enso mo te bench ya keka bom sa keka mo ba agronim na wo to kakra show mani ase no omo hu titiyo mo ntwide
senti den so mu ti om hu say ya beka se improve ka egwom so chese nkofo yi om hu chese om hu hyehye om na mu tie program na me say enkom ye nti no omutimi nya akukudro bowura UTV awanwa sempe kure ni na be nkwabrane no wote baby a host ne te no wakwa akotena ho se munye program no yaba me be kabi MPP abronye MPP for eno ntimi mo se de ntimi MPP for no fun dey sa na ye kan no MPP ni akuya baby MPP MPP fu omo hu o chese omo pese obabo omo cham so o omo suro sa de no kra na munye de no moni munti ye de no wani munti simple ti anya nyasa akwa ba ku bi o ndem hwene ni ma tu akwa no yo ba ba ma sa wa ba na suma wa sa na nche ti say that sene no ye action to ne nsa no beka so oba bi bete I'm say I'm people omu na be frem omu nyina frem mo ko gym di wo UTV ho enti kwadwo pon kroma GJ fanso de can say statement by yan wo mo ka chese kwadwo pon kroma information minister statement bi ode bae no asem we na so wahye da wa efun wa okana no atum and as one can say ni ya de ni attack in fact personal attack pa na kofu de bae and so I say information minister bra so na information minister so oh boy di statement yam tro bae ka me tro ni say biem ye GJ for munya study na de me tro bae ni asisi say ya de say ya nsem trofo nkwa na ya attack o ma statement ya me de ba nie ti we hwehwani mu bia nka ho favoritism bia anya se bia me party ne say MPP fo na call na me massage case no me kan den tse ne de bia me kan no na enti ano so wasem eda hanom a ya ka kira Ghana Journalists Association say o mo nsem no a information ministry di ba na me so ma sha dante ase yi akra tawe dia wo statistics panti ani anyansam ketwa abatuo ekoso bi 1996 abatuo bi eno so ho statistics guha page 2 eda hanom na energy minister so eda hanom say ya all can be kire ekowasofo ka bibi kire ekowasofo fa enam hodensem ho kwan wodura so mo fa so toto nioma yie na energy enyina hoden akwani abadi akoso wo ekowasa bibre matoye ha sei no betimi afa ntoma papa efra we aye daily dispatch the Obokrata dia me de to so me call the finder the Obokrata mu na the finder oba oman konkon Ghana mu a aya sabia kase achepa e wo Ghana Kolebu teaching hospital na womanya mfie 100 years na odanso de na nyi o odanso de na aka beye odan government hospital aka mfie beye 9 isi omo 96 years na omo nso enya 100 years wow 100 years ya de pa na Kolebu de no wompo ete aban hwana no womu sa tem so mo pemwa na womu nya finhye aduanan womu twa cake wi na se cake ni atwa ne kwa o yehia moa papa eno matemu frese moamra muma bua womu hia moa pa Kolebu tiji hospital ya kan womu wo problem intino moamra womu hia bi enwo asem the finder the Obokrata no edi aba na jinje eni UTV asem na sen yiniti wa sei afi kikibis wura na wawu no so asem na sen yiniti wa ha dodo na ya boboso anope the finder fufure unity eno no the chronicle so ade tintin mienu aba na tintin sa program yi so mo ya politics dodo ntia MPP for so many nje ho na A+ atimi atena TV no so asam ne nan atitim se paper we letter we nyansa nim no atimu sign wo national television so eno na papa ya oda suru ha kire se A+ you can do better. Dia nim nyansa nim baku na ya de letter bra adwuma no ya timi dia ma
the obetna program no so bi so want to let them dia manya de tia no ho asam so eda hanom sei enchirebuo ananado was yes eya no kra ahumasua de ma ntutu humasua si o na in fact jiraye bia me si bia fa humasua ho ni pam de ni tua humasua no so de manya miskate kura manto amfom me send the mark and them straight to the point owura dutum wo bo adwuma papa na nado so wonu ne ho da so opa owura dutum so wombehwe ehumasua nsem so antiabusua ho asem so eda hanu say adu show boy wo show boy say ya na quotation de ba ya na edewu Proverbs 19 verse 21 ose adwen bebre na woni patrim na nso nyankopon agina sie nko a na begina ti bibia oye bia ya na wahye ne nso sa the chronicle the obokrata me ko dafu froso the daily statement the obokrata the daily statement ne banner caption the odiaba why ne kese pa o chese obi ehu anadwen koso Ghana mampani his excellency Dr. Williams Kwaku adodankwa akufuado nimfoni ena odiaba ya mampani nanado wabone tie blue ena wagini suit black ena coat of arm ebom chese Ghana danakoma so papa ti de Ghana FM no onu so fem pa akwesi nyankopon yeso do nsaka obi ani a odo aka nyankopon ni automatic enti nanado chese odo nsaka Ghana ni bi ani a odi aka no nso ani ehun nsem ene hu mfoni ne hu nchirimu na eda ha the daily statement kan de atumfoni hu ene se Ghana mampani nanado yesi anche ministers a one omu ye adwuma na asoafo no obeye reshafo obeye nsakra ewum omse enche bia na enche bia ne da bracket mu eche se enche bia obetumi atusa anamo no ena doctor ni bizu kasa tia se womtete paper no se de afiadi nkan boss no ntimi nkom bebri Dr. Alhaji Mahmoud Baumia mampani abede chiro priso betu franka ama NPP amanyoku no na November ne da etoso enan enombeto aba no ena the daily statement ebo amane se abato no Dr. Baumia betumi anya beye ohomchichemu adioson wotwe 78% na so obekọ papa the daily statement anopay okay yediasi I see. Ma ye mom abaso e mo ya de e. Adwoa Roberta so ochia mo. Ye so. Meeting nka chu. Titiriu ne wo afia. O da so nkran. O so hu ache. Ene wo kwahin kwaku. Nkran ho a. Nti adwoa ye nyina ye je wo so. Yankopon kan ho. O ya ampipi na. Adwoa na. Minti. Pass mama na no pe. O ya ampipi ni. Minti nkyere mo bodie. Atembe ni. Abronye. But you say yeah Ghana ha na yetimi yebisa se wo firi he. Yaso mfiri so we ne wa. Automatically. Ofri va o mfiri ne bia. Ni akonkuru ni ti. But I think say no here then. But now the changes bempa. To see yes because yenya Sami Jemfi wo NDC mu first ni nka obeti yeso NDC ni okay your friend is saying Kadria mata okay any e hwa ye ma no Koyobo nsu na just wo den Koyobo nsu NPP ni Koyobo nsu die but na say Koyobo nsu NDC na just say magu so sisa idin no e be sisa afi na na dan kwa akufu ado na obeti no NDC ni omo de ne den NDC for we ni den omo ezu where is na de ezu emefa mia kobenze mia ezo dia ko beso so cobra nti ya ezo sanka kaka obene den danyu na obowen cobra no boy bagana concept yes my boyfriend enjina me ku na me hu yo era yi branes ya na obo nyu ha se nyu we de mente so obo cobra no ana omo nse da me hu wo cobra jaji muntu bi mo sebo eripa ni bi cobra ya ba ko e cobra e mienu e cobras e miense
Breast. Maame ne nwomo no. Ni o keke nyina wo mu. Azete no. Sa ewom. Enim no na chire say ba ko. Okay. Cobra. Se nipa de emienu o mu ye cobras. Say mian say I know ye ne nsasa. Ba wo say maame na. Say on ma no ase gloves. Bibi aboko de sa maame no. Me hwe we say cobra mpa. Bibi aboko de. Romando. Enkofu atwa de ato akrobeto mu movie bi o mu yi ya. Ba ko dane cobra. Na ma. Era mo de nwum no ato ase. Enipa ni bi cobra. Everybody nya me de ba samni. Ana get on so da ho no e ti say o hwe wachi Diabolo o hwe sa film ni da o se de wa hwe Diabolo film di anya se wusa Diabolo ni o ye ya no adane wo sana wachi wom na wachi wom ena papa your friend say kra sa kwakwa papa we ya oyi edin no o ma twa sa video na o ma di ato ase na papa bi no tai sun ai sun mu ni sum ajabrifa na o say ajabrifa there be movie okay ajigon there be no okan yi mu wachim okan sa Diabolo film na o kan okay ni achire no ye fache na usa achire na o ye fache bi I think it's GTV or so anyo no ahu o soro ko edin ne beba o soro ko edin ne beba no abeka wasan ko okay enti mame na sineja na me sra wa yi me wish belated birthday okay empacho o be he o come wede o wa haya nto obete but still was ya accommodate you yes okay then accommodate come one accommodate and I come 5 already here come 3 and I come 2 hey madam baby oh ya say hey okay and Sunday na any birthday it be man happy belated birthday okay and man kwara na ni je won patam hapa eti nyankopon nhira no ye ni papa madam baby do ye ni papa oye ni panti nyankopon nhira no wo so what say madam baby ai no the baby ni di answer dey say Charlotte yes or the ama Charlotte eti no me wish you happy belated birthday nyankopon nhira no pa oye ni pa say ene na order se papa pa I said na nkrofo edu mo birthday pa birthday messages ya menya wa $100 so mi ankasa mi nwia kwaku apentin kane no ono ena na o host morning show wo freedom aropa kwaku apentin edi na woda kwaku ba bia wo bi nyankopon kan ho na ekire ye be hyeda we hye ne ye kwaku aboaje apentin osofo ba apentin aropa mamu ache baby ya na mbia rade nkan ho enti ba me na mase abusua na samunim Captain Kofi Owusu say also the citizen Kofi Owusu tonden kane no so ye morning show host wo Obowo Ba FM Captain Kofi Owusu oh dem beto no ma meto no sa ana okontem anshada nkontem so sa so no kwa na we na nada kwa bai no. Yes, I would want to believe so. Okay. And I think is it silver? I mean, I'm baby diamond lady B. I think say diamond no coin or no buy you say or no coin and diamond. I can't really tell. Captain Kofi Owusu. But it's all ahoto FM. Okay. Okudu ahoto so the citizen Kofi Owusu. Asesa ne din. Uja captain eto nkra ayi nkoko. I also jato. Or the captain am obobafo. Because the captain bi won kran. Yes, tell was say ujato. Captain bi nchen captain. Eh there bi o. Nti uduru ha was say we citizen ma captain no. Na fa citizen na. Enti anopai citizen Kofi Owusu. Ba so between ne nso afi so. Na captain square na. Captain bom na captain bom. Citizen na eboa. Citizen e beboa no. Enti citizen Kofi Owusu. Anopai senior baby a we bi anso erade nkan ho. Otimi kan sisi so ka borofo pa ma hu say akoti borofo. And then the birthday. Aye. Okay. Nti ma na woda papa. Morning show host Ahoto FM. Anopai senior
Erade onka ho mo a ebu akamu ni nyina nso ye de beba eda so ye obi senior obi Philip Oseibo nsu ekusi sen ewo asempa ene ye na woda enti anopa yi senior baby a obi a erade nka ho ene sopoku bese se brother Sami edidi madum mu yeso so yegusu a yedidi senior adum mu nkakrakra Osina brother Sami dey so ye ma bofra kra oye minana okọ ba bi o frame bisa okọ bi o frame bisa me say nana nia me koka ni o kwan da ho so kwan da ho ejaro pai senior obi won so adum mu ni yegusu a yedidie erade nkoso anka ho na onye okese ebusia ma me da mase na yen fancy ha ana nkomo foforo bi wo ho okay ene na ye de bisi ha na fe yetimi ahwe atwa so nyankopon ya adom nso a memene da eba yi showdown walk no baso den Kennedy de no me pa chon okay odan de no wo mo de o ma de ne dia baba me ni bi nti beduru hanke ye bo ma wo mo showdown showdown walk almost start every here go see wo mo hya hye wo nkwantanum okay odan nkwantanum ayi kire wo mo no mo fa ntum na mra ha odan nkwantanum na omo de anamu akwa kopie wo ye se efre ba bi public park old town honeso te hona chu Kennedy na sa beba ye hwe ni mu sa so obeba sa nso na eja ko aje penie so no so so aba be nanti kaka eja ko ono a hit maker yiru akwasi nyantachi baba nyum kra kwasi nyantachi se munimu no e good pa ana sitete ni yehu no ada enti ye hwe ni mu so nyantachi beba empanimfo tibrekesefo ni nyina no yakopon ya adom wa Saturday we yi a mama mu showdown anopa no nsia na showdown na tie na kan yeja yun sam o kan so ya action mama showdown mama show I say mama no always say never say o de atum on oh okay enti na eno no yakopon ya adom wa Saturday okay and say wujinam Captain showdown na showdown no e ba maboboa no a na me synchrophone nko emra meka ho asem nkire me David ye gina so akire se akasafo no meka ho bi okay ye showdown enti anwa wanchi na ngo betumi anante de my fancy ana ye ntoa so e kire kwa eku ho ahwe Hey. HJA Africa sa no pay men kan kire wo pain say o fertilizer a e beboa ama wo no bae no atimi asodo so a eye HJA Africa e na me kanfo e de amount HJA Africa wo mo fertilizer na e papa o eye papa say ya to the offer organic fertilizer and I say organic farming aid ebe bo papa emo bia ya no moto sha wo no bae no so egu nanimu ase tete no wo bere no dwobiri no ema no bae no entimi nso do so se de ya na wo pe no no ya de se o ma won saka offer ni bia ebetimi aboa wo papa Ministry of Food and Agriculture adiatum Sanso Environmental Protection Agency adiatum say odigu no bae so na ekọ wanum mpa wungu ya de papa be ma no bae na so do so 100% Ghanaian 100% natural na say ne Ghana ha ya e ba to ba bia wo bia ma nsanka bi kuyayo no ma nsanka bi ono bae na be so do so say ye mo na wodua eburu wo de no ye de cashew mango cassava cabbage tomato onion watermelon ana wo de no ye groundnut cowpea yam soya bean anase okra ena wudua ma wonsanka eye offer no ebi ebeboa o papa enya senketwa offer no beboa o papa omanfo wa achim odan mo beko Tales and Details Agro sanso na hoto agro ewo achim odan mo amowo abenase nso mo mfa mani nchirem ewo Mr. J ewo abenase sanso na samakese ye Farmers Home Agro achiase ye Biscuit Agro ni we brem Magina Agro
nkɔkɔ yɛ Harfit Abem Francis Agro Sanso ɛna Farmers Choice Maranatha ɔmo yɛ no nyinaa ɛwɔ Kɛde nyame na ayɛ agro akua Sekufo dua yɛ Plant Gold Agro Suhum ɛyɛ Chester Agro Buadua ɛwɔ Showway Agro ɛna Asuom nso yɛ K-Danso yɛbɛfrɛ HJA Africa ɛwɔ 0257 315132 0257315132 yɛmfrɛ saa number ne sisi ana intumi mwayen mebacho yɛde aseda no bi nso kɔ de ama enkasa fabrics sɛ menka nkyerɛ wa no pɛ sɛ ɛyɛ material na wopɛ ana ɛyɛ fabrics bi na wopɛ de akɔdi wudwuma a mebacho wopɛ quality one a ne boɔ no san yɛ affordable a mebacho fo ani kyerɛ mu ɛwɔ enkasa fabrics enkran ɛna wɔwɔ enkran no ɔwɔ Makola shopping mall wɔne Methodist bookshop no ɛna idi enmuhwɛ mebacho sɛ wuduru Makola hɔ no mo a shopping mall no ase a unse ɛso enti wanhwe ya wobɛyira sotɔ no ɛno ane sɛ wobɛfrɛ 0243 42 2591 0243 42 2591 ma wo nsa ɛnka saa namba yi frɛ na afei wɔ mu ntumi hwɛ ɛmoa wo afei abusua yɛde aseda no bi nso kɔ de ama Jubilee Hospital sɛ menka nkyerɛ wo na no pɛi sɛ umpom ɛna ɛdodo wopɛ sɛ wobabɛgye ayaresa ɛno ano sɛ wobɛkɔ Jubilee Hospital na ɔmakyekye mu yɛwɔ gyina hɔ no agye ayaresa deɛ yɛgye wato hɔ no akyirɛ yi yɛyi wa mu akɔ fie lab wɔ hɔ pharmacy wɔ hɔ antenatal care ne nea akaka ho bebree no a ɛbɛtumi aboa wo ma yɛnkɔ ahoma ne so na yɛnkɔte nkɔmmɔ wei mfiri hɔ no ma no afei yɛnsan ɛntoa so yɛne wura Azubila Emmanuel Abdul Salam ɔyɛ executive secretary ɛde ma Anchoring Democracy Advocacy Movement of Ghana yɛne ne nkɔtwe nkɔmmɔ yɛwura Azubila wote yɛnka nka no fam so ni maakye na pumbɔkɔ deɛ yɛde awurade ase yɛba wo nkyɛn a mo nkrataa mode aba mmɔnten soɔ no ɛna mpanin sɛ sɛbio ɛnwom ɛda a yɛte ɛwɔ ne wura no mo kyerɛ sɛ mo nso so mobɛyɛ Occupy Police Headquarters demo adan deɛ na aba na krataa yankasa kora nso ɛfiri mu akakye yo medase just send your wodi guy boy dey no sam pepe the fair Adam G and as a civil society organization I anchor papa democratic principles no yeah they class up PA a police for akache I headquarters I will Accra and my regional commandant so letter say the PCA demonstration on the 17th of October next week Tuesday now to send me now a demonstration a debate here a police for now they class on the coin and so on yani a police for na ashia mubese and prensa then Monday and a final meeting a police impeding for no a baby a far any kind of a pastor everything about Occupy or police headquarters to home and a homes and them yeah I'm a baby at pepe now in this are the most way and they call Ghana Police Service and they say yeah sure 2020 election Mofra nipa wako 8 a police force fane tugu omoso emomu ye ebepe menne ya nya report to be in Ghana Police Service force say na ema omofa amohwe omonkwa ana say bia bi say na omoye ne eti ne say politicians ni be kasa na omoye criminal na as a police no ye ko 4 years in without any justice for these 8 murdered children. Some of them were even teenagers, 15 years and 14 years old, even girls. So the selective justice system in this country is what we are demonstrating against. They are demonstrating against this now. 2024 election is coming. Question is, I want to say, who is next? Now, I don't call that thing. You just send here, and now we are demonstrating. Police force or any penny, you demo court. Now, to say, I police force, I have to say, if you want to do demonstration today, you have to ask permission from the Ghana police and not just to notify them. And they say we want to demonstrate against them. They are infringing on the rights of citizens, which is not the best. You can send the more journalists for the lives of Amit Swale Yekum Abranti on his line of duty. No justice for this young man. He's a journalist. And you, the journalist,
we are always, every year, they rate Ghana for what we call press freedom. And this thing has derailed the opportunity of Ghana to rise since the time Amesuala had been murdered. And recently, BBC journalists, any Ghana for Occupy Julobi House demonstration. So all these things, you know, the police are not serving as we are expecting them to do. Selective justice system, they said there should be enforcement agency of the law. But the police are rather enforcing order from above, unlawful orders from above, leaving the law that mandates them to be the police officer. So we are sending this demonstration to the police and let them understand that we are planned to demonstrate against 3 institutions in Ghana. 1 is the Ghana Police Service, 2 is the Judicial Service, the judges and the Chief Justice, and 3 is the Electoral Commission. But we are starting Tuesday from the Ghana Police. And the police for us because I started the demonstration. Our police for never small Munko Pamwon, Munko Yamayaka Kadi, and they started police for us now. They call judicial and other institutions. When they call them, that is why we chose to demonstrate against the police first. I started on Tuesday. Thankfully, you know, concluded you better demonstration from Obra Sports. Circle, Paloma Hotel, anymore. Then they are Nana Kufa Rufio and Cheho, Nima Johnson. Then they are former Sankara Sankara Interchange. Then they are police headquarters. Now, Interior Minister, Obama Shire, police headquarters. Now, on the IGP, I receive a petition. Now, and some show you walk at Romono, you can't ask one. And the demonstration where demonstration, you can't take down a money now. Everybody should come out. What can you call Ghana Police Service? This is not the police service we are looking for. We need better service from the police than this. And even say, your children say, we're a politician. Oh, we don't want them to do so. But the way you're ordinary person, I know why every one comes to own what kind of selective justice system is this? The law is one. We don't have 2 laws in this country, one for some special people and one for the ordinary citizens. This is what we have to demonstrate against and tell them, look, be a law enforcement agency and not political order from above police officers. And now police recruitment. Young I am Magunu, ask yourself, when was the last time you hear adverts say recruiting police? But go to the police training schools. Almost every 3 months, police are passing out. How are they recruited? Where are they picking them from? Why are they not announcing the opportunity to recruit new police officers? So now the police recruitment is just party boy. Every police station, every constituency. All right. Okay, so I think it's a point well made, evident. But Mami Misa, Yenimsa say more babe demonstration say na say mo tron krata mo de koma police said the be be notify warm for protection in yakaka ho maya warm response saying na etie. Oh, you call it say almost police headquarters on a security zone and the from beginning your first day and you can say demonstration against you the security yourself. How much more your zone? You come here near Sepata. You have demonstration and by any security let alone their zone. Near Moya and I say Ghana for both you the security and your zone belong to we Ghanaians. And we are coming to your zone to tell you say near we are member. So we see there on them. Now you make your mammy. Then you want to and so many never see the best if I can't know that and so many are. Okay, they may not remember me. But and at the end of the day, I over the year, Emma, I just would say, yes, we will go there. But now, we will not enter inside the police headquarters. Just say, say, running with the IGP office. Then, Kikaya judging general, and almost a Mamma, Omogata, Mamu, now, Interior Minister, and IGP fee, inside or have a petition. Then, the way and country, okay, no problem.
say you police headquarters in Quadi. Asema I was there, the Mamono. And 3 minutes of about any problem. And we are no more agreement on that. And we are occupying the police headquarters on Tuesday. That's next week Tuesday, to tell them that things that they are not, we are not happy with, they should be able to give us better police service in the country, other than this kind of. I don't know the name to give it to it. They can do better. I see. Into more point of convergence, no, hinfa. Yeah, a bit here, 7 o'clock, a bit here, our transport, our circle. Now, by 9:30, they are free of transport, or they are starting a demonstration. Now, police opponents will be kind of come, maybe be a fair. Now, we demonstrate against Tomo, and yesterday, and let the ocean of police for Ankasa. You do a fellow saying, bulletproof vests are already caught duties. A bit this year, a police for the Senna, how much is bulletproof vest? And we cannot buy for these officers. And they are dying like people that are not even coming from a family. You born the Kulu, we are not a police for Edinama Abuja for my family from Kuti. And the Babamo Amamo on Mayajuma and Boamo. Common bulletproof vest are put to me to money. Kulu, we are Fenama or Abuja for Mepa. Okay. You see, all this demonstration is not just against the police entirely, but even most of them will also benefit. All right. Because I don't think it is right for a police officer to go and sit in front of a bank. He's the only person who is a police officer holding a rifle without wearing bulletproof. All right. You don't see this in any country. Okay, my nase na said Yamokano on the 17th, right? Yes. All right. Yabeba na fe yababa be follow the yabeko so bi anso na yajimu nchirimu de free ho. Yabeda se anopai. All right. Enti abusia ye ni Emmanuel Azubila Abdul Salam or your executive secretary Edima anchoring democracy advocacy movement Ghana Adams GH and the contribution community almost also chese Yankopon Adama 17th womo ekwakoye occupy police headquarters demonstration ebeko so den ewo enkran and inti ya na wa hye ne nso ewo se me nso me yebiu ana na mo amohwe ahefa ne yenkonko occupy atemda yenko occupy hefa okay enti mo famra 0533898915 fafa of abra na yenhwe dodo no ababi o mo ano beko no ye beko akọ occupy so atiase very well inti Jubilee Hospital na migusu ameka mo ho asem de akire o Jubilee Hospital say yeba no lab omo sa facility no ewo ho a yebebo papa pharmacy aduro bi a wo pe no ba ho no ma won sabeka antenatal care no so ho postnatal care ena yewo theater ewo ho eto de adi na wo se yewo operation ana say surgery a yebetimi ahwe na yetimi edi hu djuma kama edi amount sanso ena maternity wo ho awo kan wampa cho fa o yire ne bra ho ebeje na wo the amount yewo ultrasound ECG scanning machine ewo ho sanso so ena weni ene ha we no so ba yebetimi ahwe etu hu ana mo kama edi ama yewo canteen ewo ho ye gi insurance na ban de ena ankrankran de eya na wahye ne nso ede amame odan boabo amantra twene ne so bridge ne so ena obehunu Jubilee Hospital eya no afren 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 eya numbers ya be free Jubilee Hospital na omo age wo so afei nyankopon ya adomo a bosumi ya yewomu ne de toso aduonu enson 27th October Ahenkan FM yane Jubilee Hospital akabum a yede free breast cancer screening ede ebrew enti yama menom yenua manom ye girlfriends nom ye wo faase manom me pa chew ye besremo nyankopon ya adomo a 27th October Ahenkan yane Jubilee akabumu a ye ba behwehwemu nufunum ede amawo sebiribi boni bi wo mu a ebetimi akofa o hawde abrew
ama yɛtwa wo nufu no na kwakɔfa ɔhaw owie ne kɛseɛ de abrɛ wo a ɛntɛmpa no ani asi ano de ama wo ɛno nti yɛbɛsrɛ mo mmra na yɛhwehwɛ mu nufu nim ɛmfa ma wo ɛyɛ free untua hwee Jubilee Hospital ɛne ahenkan na aka bom a yɛde saa adwumadie no ɛde ɛbrɛ wo ɛbɛkɔ so wɔ ahenkan FM anim ha yi a 27th October ɛbɛsi da bɛn po a check for me 27th October mom yɛ nyina mmra na yɛmmra mɛhwɛ yɛ nufu nim na afei ɔhaw bi a ɛwɔ ho no yɛnhwɛ nsi ano ntɛntɛntɛntɛntɛm sɛ yɛka breast cancer mahunu bi da maame a onya saa wei ni bi no ɛyade a ɛna no kɛsɛ wɔnka atiasefoɔ ho ɛne nti yɛka breast cancer screening a ntɛmpa so no a ɛwɔ sɛ wɔn nso so woma wo na abɔ ɔto na akɔhwehwɛ wo nufu nim ɛne mpanin sɛ onipa nwui a onim ne obenya ɛne nti 27th no ɛbɛsi fiada na akyɛ sɛ ifiada a ɛbɛn na wɔtwe mmienu ana meboa ifiada a ɛbɛn na wɔtwe mmienu ɛna adwumadie no ɛbɛkɔ so ahenka ne mfɛm anim ha ya no pa no ɛbɛkyɛ wobɛtumi aba no papa no wobɛyɛ wadeɛ a na wasan atoa so ɛkɔ akɔtoa deɛ woyɛ ɛso so ate aseɛ nti ya no wahyɛ ne nso ɛde ama me afei mass energy gas filling station ɛso sɛ ebia na wonwuma dɔɔso wadwuma no busy no te sɛ yɛde a yɛyɛ wɔ ha yi ɛne nti o gas san ɛyɛ na sɛ wokɔ fele no ayɛ dendenden de ama wo ɛne nti ɛna mass energy gas filling station ɛsɛ wɔ ba bɛfa wɔ haw no ɛde ato ne ho so nti utie yɛn na ebia wadwuma nti wuni adagye o gas yasa nhuru ne woyɛ wo ho a ɛno ane sɛ wobɛfrɛ mass energy gas filling station ɔbɛba bɛfa firi wo fie hɔ baabi a wowɔ bia wo ɛyɛ sɛ bi aboabofoɔ nko a baabi a wotie mi anɔpa yi a wowɔ bia no ɔbɛba bɛfa afiri hɔ no abɛfele ɔfili wi a wasan de wadeɛ de abrɛw si baabi ɔfa no mass energy gas filling station ɔmo pɛ na ɔmo yɛ bi ɔbia nyɛ biem so obi ka kyerɛ sɛ ɔno nso yɛ bi ɔboa obia nyɛ biem ɔmo pɛ ɛna ɔmo yɛ sɛ wote si obi nso yɛ a ne wɔsua wɔn mepa kyɛw frɛ wɔn number sisi a ana atwerɛ to hɔ sɛ o gas ne san ɔba bɛfa cylinder na akɔfele na wasan de wadeɛ de abrɛw ɛnam sɛ yɛ heavy wɔn gas ne yɛ very heavy nti no ɛwɔ mu a ɛkyɛ 0532 929189 0532 929189 wobɛtumi nso afrɛ wɔ mo 0554 391610 0554 391610 ɛno ɛyɛ numbers ya bɛfrɛ na yɛtumi agye wo so na ɛni gye sɛm ne sɛ yɛwɔ akyem ɔdan aboabo kwan yi so wofiri aboabo ɛna wokɔ a wotra rice na wotra saa fitting shop na ɛwɔ ntɛm hɔ ayɛ sɛ washing bay no a yɛn ɛne ɛtoa soɔ no wofiri ɔdan so na woba aboabo a wosan mmienu ne ho first one no san no ho ne bra second one no ho so ata sɛ ɛhɔ no mo ɛna yɛ mass energy gas filling station wɔn ɛna di sɛ adwuma sono no a frɛ wɔn mba bɛhwɛ na wɔn asom kama paa ɛbata ɔhyɛ ne nso fama me sɛ ɛyɛ ahenkan maakye ɛno na wogu so a wo etie no baabi a yɛduro no yɛbɛda ne yɛ ho aba yɛba nkɔmɔ no bibiri no ate aka mu yɛde bɛtoa so ɛde ama wo ɛnyi fidie ne mfiri ha yɛba sisi a Ebrenaso Ghana Premier League 2023-2024 season. This is a soccer season. Ampenebeja, your best radio station in the East. Ahenkan 93.3 FM at the solid sports presentation and the live commentary every all the league centers. Ebro, Shannon, Sir Frames Oil, Energy on the Go, and then Ahenkan 93.3 FM. Edon Tuma Boma, a few way Ghana Premier League, no, baby, be a commentary button from no, Yegina Ho, a Frames Oil, and Ahenkan 93.3 FM, and the comment.
commentary ebro anuti se wo ye driver ni na wo petrol papa diesel papa fuel awudi bagu kem na do bakwa jojo na do aba jojo man kwasa engine dia eye frames oil yan ene ye wo affordable product say diesel ana petrol ye boni da form ji obi ade anuti baby bia we shankani a wonam frames oil filling station per bufa na ko bugum frames oil energy on the go afewe eye kumase asante kotoko metema phobia Accra House of Folk never say down till the bones are rotting. Great Olympics Olimashe Olinkonson Dreams FC Mediama Football Club and Avufra Aka me say watch out for your sports host Joshua Kwabena Ejenim Ena Kofi Ejiri yeah the live commentary and Ebremo live on Ahenkan 93.3 FM Frames Oil Energy on the go. Solo hey now by school ben no nyai wait wa bo Missy busy your coach computer placement when you be sanya wa fana ko school papa saka wo bo modern de nicol living bread school compressed aka ba no anko be 6 ones na mi nim ene ma me mo tire mo ya ana e ba ne BC 2022 a ye di kan e wo Prim Central hanyina e ba ne UC Mass so a the whole Ghana yai ene hurudi kan aban pra boy abaso the teachers for the good from crèche up to JHS ya ba je obano entete ye de obefa ne kwa se opesuku a omo kira de pa de a ene na eye living bread school compressed and was on the obano eba ya kwada ba kokra compresec wonya 8 ones ama oda MP akwa bona baso e wo suku bo ama the free scholarship hey what do mean na school to say they met me to home fees yes school fees ni e moderate ketwa bi e kura obi obetimi dia babetua enti ni hia ne se wo de obano ebeba se eba se obano kura ye man scholarship ye be man be free ama na sua de awi hey kwaku wo de cheme be won ye wa kamoda se udru akema boabo adotay junction wa e kwan na da ho na ye soundboard esi ho obetimi afre ye 0559 398499 ana se 0204 714040 ya sanso oka ya betwe kwada no aframu fie e de abasku ye ponso a ya san e de omako the living bread the best among the best the mayor pass was in social na Accra University papa menyamawo and one Heritage Christian University College yeah wa Amasama Stadium nechi very serene environment for studies e dey na heritage eson 860 a Christ centered university 24/7 Wi-Fi internet for students hostel facilities 860 body shop for MOA entrepreneurs and also ready for job markets for breast students need their business ideas sika ama wo bibie wan kasa wo nyuma ento be school no now a business owners and a laptop really programs ben oil BBA accounting with computing marketing human resource management information technology management BSc information technology and information security for BSc nursing and a bachelor of theology wow mature students 25 years and above and to me apply AFEWASI SSC GBC HND numina 860 also running 12-month specialized master's degree program MSc accounting and taxation accounting and finance MSc human resource management accredited by Ghana Tertiary Education Commission affiliated to KNUST and a UCC from 020-229-8399 driver jine na fa me ko obo de ensa wom herbal clinic na me fa mani ko twa masa ko ka dientia obi ade ne yade ko hodo a won fa ne yade ensa ba fie bi na onya na yaresa wo fa ni besi na me fa nko na so kwadwo ayaresa mo yade wo mo sa yade bi a ha obi a wo kwa wo mbesa hwe yade bi ti say stroke hypertension fibroid infertility diabetes hepatitis hypertension sexually transmitted disease prostate cancer infertility anasempo udwale na wuti ho saa wuti ho gya obo wa kuhu mesra yade aka wato dem yade bi a help ya wudi kopie mo obo ade ensa wo mu herbal clinic a wo mbete ne te say ye yefunu yade ana wuti pai wuntume ngo bema ana oba ntime ngo
oba wo ne be ma da wo huntumi nsane wo be ma wo de boss wa no agemu yade be ne ha wo na ase na atatai anase wa honhono moja broswo ana wini moja wani ase ye fitaa se ye nkrodo yade bi ha obi a obo ade nsa wo mu heba clinic timi say 100 cedis 120 150 ekwesi 200 Ghana cedis obema ho adura akonom ama watimi anya wapom di amapa na se wukoyi folder wukohu doctor ye screening ehunu ba bia yade ne hye ni nyina ye free bitwika wo krom ha obi afomehyan a ne ho adanse enko a na odie doctor na yade wabene kwana kwaje ayalehwe obo ade nsa wo mu heba clinic ewo achim odan ada a eben masalachi so mails wonom pe number no 0532333372. Ho ho ho! Empenfo say, Bembe insin so man's no ham. So we sama born top and down correct. Na bibia dem a eye enkasa fabrics. Ai tieni eye enkasa fabrics. Enkasa fabrics the whole Ghana. So wo pe baby a yeton fabrics me kia material papa. Near the pam tade otimi se you. Efe na akono a ho na abeko. Enkra monten so ne wo. So wo achim dan ni potem ha. Na person wo nya fabrics etu ne duduom ebeton a. Bra ne ntwa ne sele wa ema wholesale price. Enkasa fabrics me kam kire wo. Opam de akọ wedding engagement birthday party anampo eye se material ne da ho a na ehome asempetia men kan tenten so wo top product free enkasa fabrics a wan kasa no on kasa ho eye enkasa fabrics we echi akwan e wa Accra ana frayen e wo 0243 422 591 0243 422 591 enkasa fabrics say mam wo kede akwatia odan manso aboabo asene abo ani babia wi hye bia se ye pom ha e na upe fabrics papa atode a enkasa fabrics e hwa na beko enkran wajibabia. Hey Jack, it's a bookshop or pass what town and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Asemna Woken. Say it test books, exercise books, pen, pencil, eraser, adibia, a fa addition hono. Would we reach them Bloom's Bookshop and Trading Enterprise on Sabekabi. You will book no any free crutch, ecopium tertiary institutions in Engina, and sorry, offices. And now web BA bookshop kase and I will pay books in the Gumwa. Also call on one sa ebekabi kai nation so. Say, ye Tony do so poom sanso and I open back pa on sa ebetimiaka. Akim Odan supermarket, ye need GCB bank no and a D and share anymore. Freying was 0244 293632 and I say 0203 083031. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise, mark of excellence. Download Ghana Waves app at Play Store, App Store, Neti Ahenkan 93.3 FM. Download this here, air free. Ebranaso so da wakwa Achimasa block organize wo achimodano afei ene de atoamo Honorable Kennedy Ohene Japan a kompreapo the grassroots commander, the voice of the voiceless, the hope for the hopeless. I was the MPP delegate say 4th November on Twabamano na ome break 8 no and may the next president of Ghana NP and lead the show down walking basso damenenda 14th October ya and no see okay yeshase asi achimda ECG nkwantanu na ya de tete na nyom tuo achimomame anante sa dia kwakosi achimda Old Town Public Park na ho na dwabo ene kasachepi bekoso Honorable Kennedy Japan say odenukredie nyamesuro akokoduro ene nimdia nyamedia manono ebesesa Ghana through industrialization, agriculture, infrastructure and tourism. And this opposite MPP e break it in kwadia be kaya ho na ya 19th century yapom Kennedy Ohene Japan Ghana mabru and Ghana manfo ni daso Kennedy Japan amanseja owubedu asasa kwaje babia bayan Kennedy next to lead, next to rule bibia ni afre 0546 47 19 21 0546 47 19 21 Anunti Achimasa block na Yomuchi Yemeshaw Achimuda Ayadamenda ya Yenkoshia Kennedy Japan and PP Esi Rado 2024 you know
Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, me ba toye da sibebre se fidie no da so da ha na utie ahenkan mache. Ofra me obuoba ofori amanfo hwe obre na sima no edu mienu pepepe na agba pa no pa nonkono eho. Yebekọ so atoa so na afi ye di nkomo ahodo bebre no a. Yebeba achim odan ha ne aba bedi enkomo ewie ebekọ achim so aduro ni akwakodi nkomo ho achim so aduro yenya ne tie se nkrofo bi ne namo ankomo ne nsem bi omo keka no ebo man se kuru enye ewo so omohwe na omugyae ebre no so ebekakodi mu enkomo achim aduasa hene akasa a o kire se de nkrofo bi ahya ase eye wo ho no enya de papa ani ti achim aduasa hene so ne nsem kaye no yebehwe na yetimi ati kakra ani ti ya no ahye ne nso e de amame. But in the meantime, a glorious happy birthday going out to you once again. A glorious happy birthday going out to you, my very own brother. Oh, you're very good. In fact, udonipa nyankopon unshira o papa. Happy birthday. Kweku abuaje apentin. Kweku abuaje apentin. It's your birthday today. A glorious, glamorous happy birthday. Encore Enfamao. Live to be 93.3 and beyond. You are a gem. Live long and prosper. Iradin kan ho kweku. Nyankopon on kan ho papa. Sanso so na a glorious happy birthday. Afi ma mentin sim crofo de omde ba anymore. Me sha ase afiri he. Me fan free form. Hey. Do. Enrana eye Emmanuel Champon wawoda. So happy belated birthday. And confirm Emmanuel Champon sanso so. Ena Williams Kwejo Koniba. Enrana ye wonso wawoda. Linda Ofusia. Enrana ye wonso so wawoda. Or say owusu ansa esi edu a wotoso mienu. Ono ankasa esi ne ho hene. Waya de. Oh my goodness. Yate afi ma memra soro ha sika yena enti okay makai meso a sika na aka Francis. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Nana Edu Buahen. It's your birthday as well. Afi mi ankasa me rector ni o kire made wo suku ene na woda mi ankasa me rector mi school wura na ankasa ofre no Paul ayi we no happy birthday and confirm mi ankasa me champion rector Paul Kwesi Nimo Sakode buenim de hye no anopai happy birthday and confirm chairman me salutu nyankopon hyirawo babia ya beduri nyina mo nso so mo ka ho bi ya ni so nti ene ye wa woda yi ya sire nyampa so onhyirawo onkoso anye wo kese na ahobrase honhom a wodi ewura yi mu no enkoso anadi me wiase nyina nso enya so emfaso owura Paul Kwesi ni mo sa kodie ene nso so ye ofori Paul sa kodie nani sa kodie fo nene mo jimani pa Agnes osei onso so ene wa woda kwaku de no maye Portia abena boachewa ene eye wonso awoda gifty abrefi gifty ene eye wonso awoda classic Jesus boy moma kam hono no ene eye wonso awoda ambassador Edwin Nimo Johnson onso eye wawoda happy birthday Isaac Bitihene is your birthday today as well. God's way Maufemo Zegma Kwesi is your birthday today. Happy birthday going out to you. Jennifer Amwako, birthday number 29. It's today. So happy birthday going out to you. Nikita Mukalata. You are 25 years old today. Happy birthday going out to you, baby girl. Adepasewa, you are 31 years old today. Happy birthday going out to you. Nana Kwame Bossman, it's your birthday as well. Emmanuel Latte, happy birthday. Mary Apia, it's your birthday. John Atebila,
it's your birthday and mame come anim Bismarck Teria wonso so ewa and then the final one Citizen Kofi Owusu owo Ahoto FM anopay wonso so yaka ho asem ya mawo trinkwase nyankopon ka wo ho mo amudi ma woda ne nyina Awurade nka mo ho na onto mo nkwam emfa emayen yebeba achemodan ha na afi yaba bedi enkomo ECG says se omo se yen download the apps bi me personally ma try emfa ma try app ni mintimi download it. What is the problem? I was simply for when mutimi echichi mu de kire yen se obi try na ono no personally no oye na nye yi a hwan ho e na wo se okọ ehemfa e na e wo se wodi na ni kire na okukunya saa emwa no ye hwese ye nsa beka achim odan district no manager a ono na ECG oda ano engineer Reverend Maxwell Isel ye hwese ye nsa beka no ne ye na di saa enkomo no but my main sign so enkai o se ene ya ye kasa yi okọ Liberia ayade se Liberians no ekwakoto aba ye ba beka ho asem e di achiro my main kwa ho mane so na me ni engineer evangelist Maxwell Isel enkonkotwetwe enkomo onyame ni power team nkan no pay ma chen yo yeja meje uso bibia boko de adum boko yede rade ase ma yemo mabaso na no nso yewunsem nante kakra ni mu di ho nkomo wa ha afei ba bia yehunu se aduro no na tese ano ayeden papa yemo mabaso ma yade yo yeda mo ase ni musu embo a mo de boa ema bia tumi call se na wo se call enti anopa de ba ya ye di mo app ne ho nkomo kakra ye mu bebre no ye download enye ye me ankasa personally ma try enye ye enya me nko a ebinom nso so ka so mo nso so ya enye ye again more estimated bills no ho asem kan nwie ka dodo no a complaint om de ba wadaroma anopa ye pese ye di ECG ho nkomo yo we ye medical echia wetiefo nyina na mada mu station kese ya ekochire pa ye ma mode education eko ma edibia na professor ubum de ubudi na nka me expect say o na ubetumi ate ye pa na eja sana odi education kwe na professor pa me and no dey na say mu ai ya tra just me sheda kra ko pe ho pa e ma me manager nso so gina mu ye ya amfa and me ameba station on ma be hwe say phone na ha wa na say then e cost wa me ameba station ho na ma be hwe mate utumi educate pa nti eno no utumi cha say ya me sure say e be dia boy nyina anape me cost wa kan am say dan yesi kum se na ukan education kakra ko say ECG yakọ cashless any the tools are the juma and I say the boy my yetumi attitude scan things say the physical cash eba office ano no na ye de koye na anape we raise issues concerning downloading of the app. I think you better time na I'm say yaba studio and kasa okay na ya go through with the public na ubia or sa how so be download the app no with me I download the app ni download ni de nka uko Play Store ECG Power app no with me I download the fee and I say who need smartphone star 226 then follow the prompt no a guide do there be step by step the say na maka no me sure say emrebe na say yenya sa akwenja na ebeba studio abeye sa encheche no ama obi bia so ate okay all right enti no enye say bia ye wo specific phones bia ye dey downloads no say Android and I say Apple phones obitumi dey aye sanity
Yeah, I'm say saa pepepe na say phones na ebi di Android versions ni bi wa ha. It was slow chain other versions no. And they are going to me unload it with a Android phone due to the version and main fan and the all right. It looks me to start 226. And I say, Obi Crampo, it's me downloaded that. So the beer, a phone, so my friend app share. And so Omi to me the share app no ma, and also to me, but you are with me and download the Krana. I'm saying, Obi to me, Obi are downloaded that and no which me I share app no, and the amount also win ya app no. But apart from that, no. The USSD code star 226 no equally it is also working and so bet me aboa but star 226 hash na really do with the prompt no now which me I download it which me I payment with the meter number and as our account number account now which me I payment. Okay, inti said ya wokan no ya be sheda arrange na waba ha se ne be ya we will delve deeper na wetimi achichi mu kama dia man but ma yensu a bit na yemra estimated bills and also complaint upon complaint and croford de ba no wada roma every be na sa estimations no ehwam yo I'm say you can't estimated bill sheda and yet wrong bill per se. But only say it doesn't give you the actual consumption, you know, and bill. And if it gives you an estimate now, I think a shot is a banner. A lot of people were confused initially. We saw say no, it did by very huge far, and the solution the come amount for people say. Banisana, Memma will give me and show. Emma will give me show. The previous donor now Uchiano in May, no, because June, no, you tariff increment in it. You can say, so over to Nipo at the 50%. I can't want. And the Nivan said, before tariff increment in May, no, now. We bill never near 100 cities. Now with the 50 Ghana cities account, now you're 150. Now with you. Once you pay this amount, who say, Obia customer beer or account number. I say bank will be account. Customer beer or account number. Into a Coco account. Into the actual bill in the bar. And I say, yeah, actual bill in the bar. Now, a bit me about say, who crowd bet me positive balance. Oh, ECG mehu recently mehu say minimum kiminya positive balance say omo kanu so kra ampo ema omo nti estimated bill no we are hoping say September bills ni beba no na actual bills because system now you see because we moving into a cashless system now area digitization kakara na be hia say the old system now you use your best system kakra na etumi compatible with the new order no and with the new system no so na just say any information that I will nti ebema apeke egumun kakra na the estimated bills aba until say ono ankasa benya base and sana sa actual bills no ebeba no se uko airline from a PURC krana it allows for about 6 months estimate, but we are not going by that. We know say in the month of September bills nebeba no will get actual bills. We'll get actual bills. Yeah. Okay. And then I said ya wokan ye no ye be hye da pebre na waba na ye sinkonwa ne wa kirikiri mu yi amayen ye be da ase anopa yi mesumi da wata wa sa akwenje na mum bibi foforo so ho no mo a be pese wo be ka ho asema ma emisa wa
yeah, at any point in time, anybody our issues be an oba between Abuan Waha and Cheso, Yabama studio so I be deep treatment won't come on. We have a deep treatment won't come on and check, yeah. All right. Yeah. Evangelist, my nurse in fancy here. Be any best about champion. Anyway, Tifun now. Yane engineer Maxwell Acel or Yaminipa or also for until a Jumana or an Wutmu say Yamisru or home and what the year Jumani papa. Inti ayana wa shedding soon at the amame and inti away from a honor before I never could din comono na me can't tell say na call Liberia la bat for den e koso e wo e honor mo enye asem ketwa na ohwe Joseph Buankai no kane no na no ye deputy omo friend deputy president yen high kind of vice president so ba call Liberia omo kind of deputy president ewa Liberia na oye deputy president no e de Maame Joycelyn Johnson rather Johnson Selif na ono na oye no deputy hey deputy president ewa Liberia when you're 78 George Oponwea on net to see ano 57 78 man so one George Oponwea the best face so na Liberia for so amwati nti ene omo kwakoto aba nipa be se dunkono na atwe wonti se omo kọ akwakogina mu emu mienu ye ma omo so munyama mpanyini a omo bedi e wo Liberia nti ene yi me na wo ka se omo sabato na se no nwotwe nti sabre nyina no abato no ya ade a e koso den a enye asenketwa me ka kira wo se ye beko atim so eduro na yakwa kodi nkomo wo ho ye ne osaberima abrokwa jampem osaberima abrokwa jampem ye ne no ebekwa akotwetwe enkomo one ne nkasama me wo ho ye ne osaberima abrokwa jampem ebekọ akotwetwe enkomo ni nyina ne se obese voices bi ne nam na voice no wo nan ye ode nante nipa na edi se adwuma no enipa da sani dwuma wodie ne se ade papa ekoso on de ompe into obeti asi akire na wasɛ no endra God being so good the reason why me pese ye follow this issue no the reason ni nyina ne se enra me ankasa me ne kwaku ani nkusibu adum ye kofa saa kwan ne so ho intimate ye no I keep telling you say ebia na the way ye adwuma no uhuru ni sa no odin dodo but no kra yen yeti ye beka papa ye beka sabi me kokofa kwan no so na me hu se contractor no wa firi kwan no so a da o mo kwa akokate sort na me wo ho enya me nko a nsemkyerofo ye nuanom nsemkyerofo aka no bibre no anso no mo nso so wo ho antimate se ye se contractor no agya adwuma no asesa ne niam nyina afiri ho a okọ aden a yese osi ni sika san se sika omde ma no se den na atim so aduro MP akọ osa barima eho akoka che ne se contractor ne se ni sika san enti wonko den ensem no kire se ye hu nyina ene se na enya kwan ye ndura me ne kwaku ekokofa so a contractor yi wo kwan so eye adwuma na nkrofo epeso mu tum futuro de gu nkrofo ani nu ana nti na hu behia se ye company mfo ho na ye no mo nkotwetwe nkomo nti ye hwese ye nsa beka osabarima abrokwa jampem achim aduasa man hene eno no achim aduasa man hene ene no ye beko na ye ne no akwa nkomo na ebisa ne se ye no kre se MP aba ne ho abeka kire ne se so good contractor no ni sika san nti adwuma no ojai ana osaberima aba homa ne so osaberima abrokwa jampem ote yenka Ahenkan FM sunye Maakye na umpo mboko de nyame adom ye de radiase na wadarumo when was the last time na uhunu
member of parliament edema umpotem ho no mo yewura Kennedy Oseinyako. Oh, kwasiada ya na mi hu. Okay. Na kwasiada no adaroma yenim se nkomodie de anya ni nyina na wo se beda abonten de. Nanso mo nkomo bomu no ebeto odwa se yewura kire se contractor wo ya aduasa apoli kwan no. Wasi ni sika santi wasesa ne niam free site awoko. De bibisa ensi obaye ni nkoma oni mi bedi ya ne se ye ba hima onya ni baby ko ne kura nti basu next week na ye tun safre no nti obaye na se ma ne se sabre no na onim omayi nti opese obeka chese wo ye hunu a na chese oni omayi enti kwa no ho asem de oni mi anka bibia na me su mi nim se bibia ne ho a kire se contractor no o fi kwa me so po nyamnetie ne se nimfidie no na nse o de call servicing kakra so bi nu hu se trucks ni bi efi wa na chese yes what they call servicing but only the kwa no nim se bibia ni ho a kire se o fi kwa me so o ye juma na chese nya no crest ne nkrofo ka se contractor so good wasesa niam nyina firi kwan no so awoko de bi enye no crest enye mi so ma tesa asem ma hwehwe mu a enye no crest o contractor no kwa no so ye ni contractor no kra akasa o se ye no nwanwa ti nana ade papa sai ba wo mpotemu a saa nsɛmsɛm wi ahya ase no ususu sɛ nkrofo mo kyekire no de be mpa na mo gye well akoye amanyosem gidi sɛ MP ni opponents bi minyi ni sɛ paninu a oye the over the other side no onim hu bi na mom nkwara bi na omo ye propaganda ya manyosem na we dia na wada roma o yedim sɛ amanyosem no omo ye but ye sansu nim sɛ saa kwan yi e yade da wakoma so pa ani ti saa ne nkwada bi a wo kan ya hya ase ye de ya amanyosem yi asem be na wo ka kire won enukure ni ma ton safre ni pakra o ye saa de no ma ya identify no nti ma ton safre no sɛ enimre ana wie be ye no miasa omra no mechire mu ni nti a o ye saa de je na wato nsa afre no wa hemfie matun nsa afre mo mfie so omra no ma kyerese okay ene na wada roma se wato nsa afre ne dia na ye betwen na akiri no de ebesie no ye nyina ye nsoso yetimi di ho amane bo e dia ba ye beda ase bebre wo bre no wada age wanyama wo nananom ene wade hye yeni aseta me so medamase okay enti abusia na kyese asem eno no se onso so wona moawu tete se hey yeah dio oh David na manyo sem no so bia mutimi de fa no ade papa e ba wo se me pese me ba bedi position ti me dia manyo sem onse no ne na ye den na dabi anyanye bia contractor na etimi mmoa ne hye ye motoa mu a wo ko ho a wo hu se contractor wo ho oh kan ya wo pesa wo ye eno ne friend of politics kan ya wo pesa wo ye ma wo manfo no so e wo ba bi ni so ntie o sa bari ma ye da ase papa nanka na sabio mo ye manyo sem akotwetwetwe ne ma dia bewura mu a na o sa bari ma na mo kofa na bewura mu se wakọ na ho na eniamo ho sem sa ifri hi Osaberi ma nyame hira osaberi ma abrokwa jampem oye aduasa hene na ye ne kwotwetwe enkomo ne nti sade etie no oso omo enam omo keka saa no wato nsa frɛ won so omo mra mekere ebia na omo ahunu contractor na osunsum se wadwane nti omo mra mekere na ne ye beye ho amamre ne amane a because saa kwan no edanana no mo akoma so pa ese ye nyene emre bi ye de contractors bi gu kwan so mfie nson ya anye akire yi no mo so mko gise judgment debt you said and yen anyame adom kwan ya ba bitwa homa mu a ye contractors wo kwan so enra ye ko kwekwehin fakra ne ko yi
Enra Korea Kosui. You refi Kurono. Sauro said yen. Yako yaw sauro kwadwo kumi ose kwaku kumi. Yako sa kwan so. Mi di mani hunu. Bruni be se benyini. Frimpon Enterprise yantin simni emfa won aseda mfa mama ya de papa Frimpon Enterprise kura yimu ena no pay yegu so aye som mo ye kire mo no kure kwan no amama fa so no manya nkwaje me pa cho Frimpon Enterprise me kan cha say ye breakfast na wo pe say ye lunch na wo pe say ye supper na wo pe de be na wo pe nya wudie de ode ye ho nya wo hye nya den ni nyina na se wode wani be kirim e wo Frimpon Enterprise so obeboa amane ya wo hwehwe nyina atimi abam me pa cho say ye noko de drinks ena wo pa eno so to fa ho say ye mo emo ne your bag mu de your rubber mu de your cap mu de ewolonka say de ope bia wo ho abotre papa ye de ni nyina be ma wo wanti ne aba eni ti say wo ba ne ya anhwe wo amane ya wo hwehwe wo nsa nka na Frimpon ye de kwahe wanti ne aba eni ti ne wo ho abotre no adwuma wura wodi papa che ogusu a wodi papa no me ba cho your Frimpon anes e ho ne ton drinks nko a ufri Madarina Hotel ase ho no eno ne more no ankasa no a yanimu ho no enso so ye ton drinks me pa cho ya no aba beto de e de akodi ujuma ebiom ukọ Kanijin and Bank wo mo dan kasie nim e wo eye mobile ho no a e ho nso so e yade se won e wo ho no mo a wo ton drinks no bi e ba cho ayie na aba fie bibia aba fie no eno an se wodi wani ba kiri mu ho no mo na wama wonsa aka wo de 0244897525 0244897525 0206473953 0206473953 na wadaroma untumi nhwe emwao maka kire wo se yen ha eye no kra ye beka eye bone a ye beka ai no kra beka eboni ebeka anope ma menchia mi ankasa me champion honorable me champion honorable asene manso akroso honorable Alex Inkum. We too much we brutal we brutal honorable we too much one also ya tu ni jano se kwan no mo ye o omo level so kama Nazareth ho no a ka ni duru a na sakpan logo no se nyame adom Honorable MP, Eastern Regional NPP Chairman, mi ankasa me wofa Chairman Jeff, ena one man bi ka ho, ena omu nyina yeso omu aboa ama contractor no watimi abe level saa Nazareth ho no a ka ni duru a na esa apache no nyame adom na esa kpan logo no omu level ho no mo afi de atom kama enti se me betena na me fire no na okokoye na me san betena na me bona baso a eno no o se de yen onti ase na me be fire no wani giye na sa oni pakro na o te se me bona baso because de cars won koye wakoye a eno so o te wo se wukuku apai ene ko pedru tare so e Frimpon Enterprise esme kan kire o se effing cancer dabi effing cancer asatek ebra so a ye no so ye de ho aseda de to aso ama effing cancer asatek no wono no se okọ Frimpon ho na kudu dwade nyina wi asa obeda o se woni ba bi da wa so be hye papa Evin Cancer Asatec Roofing Company say a total solution of any roofing still anointing at ha say a long span roofing sheet product na ope sanding seam self log IDT IBR size is no 0.3 mm ekopim 0.6 mm won sabe kan nyina ebi standard roofing sheet aluminium alusen galvanized colored rubber and also won sa ebe kan nyina bi ebium yawo eye roofing sheet accessories no ridge caps your rain gutters valley gutters side stream sizes bia de ope on sabeka yawo nadoa nso so ho prango no nadoa hodo awuduru ho no on sabeka China Turkey German metal doors and a wooden doors China plastic TNG and also so on sabetumi akabi achimoda ye ne Kia station e die no hwe odwakese no achi ho sanso so na ye san twa blocks nti oba intia mo hotel junction a ehon so ye ho ane na ehon ye twa blocks e free 4 copy 6 inches horo blocks on so nsabeka ye supply nwiane abo ba bia wo bia ye be delivery no e dia amount ye be estimate ne dia amount free sanso ene agi ye ho dinti ye the manufacturer defect warranty enso so e dia to so amount we ba cho be friend 0245 979311 0245 979311
ɛyɛ number wobɛfrɛ na ɛfin kansa ɛtimi agye wo so. Afei Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. As we say, a free primary hono akokusi university. Adesua ho akade bia no fo ani kyiri mu ho. Ebia nso so abie bookshop. O pese wo fa books ni bi gum na wo ton a wanya mfaso bi bre no a. Also wadaroma me kamfo eye Bloom's Bookshop and Trading Enterprise no e dia ma o. Achimodan wo me pa cho achimodan no ugina Ghana Commercial Bank. Wo mo car park ho a utu ani ntenten so a obehunu Bloom's Bookshop se owo supermarket no inside ho enomo e ba chokokoto books ni nyina ho say you reading books na ope say eye story books bi say ye dia wo churu mu bibia afei mu amoye printing no printing ho aka di bia nso ukọ Blooms a wonsa ebeka bi eya na wa hye ne nso e dia mame me pa cho 0244 293632 0244 293632 and 0203 083731 0203 083731 Bloom's Bookshop and Trading Enterprise or say Mark of Excellence. Mame fa we nto aso na fe yenko yen anim Heritage Christian University College. Me pese me yifiri ho se ne be ya me wi a mema okwan no aba mu bi. Enti nya me ho abotre wai. Me da se pa so wo me ho abotre sa. Heritage Christian University College say emofra na o ma wi senior high school no. E ba cho e wo so mo ko ba bia ye be ma o mo ntete papa. No ma be ye mpanimfo papa e wo man mu. Enye mpanimfo a kwanya contractor wo so. Na wato boys ye gum. So o mo nko kan se contractor ne ko. Minim se on de ohunu no osunsum se wa mem contractor na mem. Oko Heritage Christian University a ho ne be ma ntete papa. Obe ye o mamba pa. Na waka no kore, wedi no kore. Na wenyini ache. So that's it. And into uba hono mo your business programs ahodo bebre no a. Your accounting e options. Into accounting ubetimi dia work computing. Your accounting nkwa ho, marketing, human resource management, business information technology management, your entrepreneurship and technology innovation, BSc nursing, BSc information technology, BSc information security, bachelor of theology ni nyina ho. And wechi no so you affiliated to KNUST, GTEC, woman or more university, a whole nyina so. Omama yetumi nkrata ye science so for 12 months master's degree programs are specialized and into your MSc accounting and taxation, MSc accounting and finance, MSc human resource management, sanso and your professional courses ICE, CIMG, CIHRM, your ICM ho na media courses and also if free the me you see the last part and also ba hono mo e betimi ahwe ayama your scholarships e wo ho into what bene na so sika semu atoba ha e be hwe tuetua ntokro ni nyina e de ama wasi ABCE GBCE HND diploma ni nyina ekura wa betimi de aba uni bi nso a ubetimi apply say mature student ekire yi na wa tro entrance exams no e de ahyem me ba cho o tro nso a ubetwa Obedali *789 *300 hash. Na wato online serial number. We are be visiting website www.hcuc.edu.gh. Na te se wa apply. Yewo eye amasaman Olympic Stadium echiho. Obefred Director Conrad Kakraba. 0202 298399 0202 298399 0547 77 77 31 0547 77 77 31 eye number obefre na yatimi agye wo so na kra mu no abusua nyankopon ya adomo a memre da idi animu yi eye showdown walk se yedi kan abo ba akona mo ate enti achemansa block ha no yewo achim achiase yewo achim suedro yewo asene manso akroso yewo ofuase ayiribi ena almighty achimoda eninti eye constituencies enum ena eka bom nyankopon ya adomo a memene da idi anim yi eye showdown walk wo nante edi akire se the honorable Kennedy ohene e Japan ena dodo no epe
ono na Ghana fo nyina se NPP fo kokofa ne de ba on beto aba no e de ama NPP boom aniti se mpese mu break mu 8 no a eyade a won kire se de eye the easiest way ene se mo be present Honorable Kennedy Ohene Japan aninti omo nante na omo adai sa ene no adi e de akire omanfo utie ye ne a ye to nsa de afrew enipa pempempempem na beba enipa pempempempempem ena ebeba sa showdown walk memini de yawo anopa no nsia ken na omahyiam ewo odan inkwantanum eho no mo na omu nyina ehia na ene nante no mo de nante mu a na afei o makwa wie ni nyina ewo eye achim odan Old Town Public Park a ewo Old Town eho no mo na mpanimfo ni nyina ebe kasa eho no mo na Jakomo ba eho no mo na Kennedy eba eho no mo na owura Nyantachi eba eho no mo na yewura Kwame Owusu mpanimfo no bebiri no a eho no mo na omu nyina eba memini de ya enitim yenhia eye showdown me pa chaw ubetumi afrem mpanimfo ewo 0546 ebia na omu t-shirt no upebi ana eche no upebi ana ope se ubisa 1 or 2 bi nso a frɛ wo mo 0546 47 1921 0546 47 1921 eye number obefrɛ na akwakoka won ho eye showdown walk nyankopon ya adom a memene de ya edi yen anim Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, aniti babia yedro no ye ma okwan no watimi abam ebi. Ye ma okwan na watimi abam bi. Ye di nkomo bibre no a. Nia wonso so pese o kire wadwene fa ho no. Enya atem didie eye democracy. Ebrenie. Nti wonso be kire wadwene through adwenkyere. Enya atem didie kwan so. Eye 0201 944 485 0201944485 and at 0554 820910 wo ebe fresh our numbers no wabra uluman akasa ewie eni ntie nkoti uluman na fi ekwan mu na ho Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Okay, until the work is done, yeguzo yeah, adwuma no dendenden pa Ediama Ghana and afei kotoku mai mepacho ebre na so yentie won so udin any baby a okese free wadaroma dabi wantimi anyina so obetumi asan babiom 0201944485 and 0554820910 mepacho udin baby a okese free. Hello. Yes sir, udin baby a okese free. Hello. Me ba to yetie wo udin baby akese free. Yes sir, yetie wo prince ni kasa yetie wo. Oba we le metro no fe. Ya je wo so. Metro fe ni fo nyina go ya de obo jima pa. Wa me ntia me party telefo chichi che no ushi. Me ntia me party pe ni ba go bokmoni. On Sunday no ya de no be collision so anamafia. Kutu se ne enije na ahokam so wo na mpani ya boss sabi o se go pare na tumi se be ne so a bupo pega ne sa na bokumo ne mebo aye wa chance this team na Saturday showdown there the team fa Saturday showdown there the crowd akem oda yes sir na go pon emu anan telefon na me karenta yin tumi showdown na enyefe e ka no so bi kan mi share bi okay. Yeah, that's Sibibre. Me pa cho din we bi anso kase free. Oh, too bad. Wa mo agina so ache. Jabra anwa no ne me be ko. Me pa cho din we bi kase free. Hello. Yes sir. Okatachini. Okatachi apombo ko de. Ya mi ado mo so e. Ya mi ehu ya mo bo yentie we.
money adwuma ye mako to kumani abofo nyina na me ye corrections kakra bi se o ka o man hena o mention abiasa so o man hen onye o man hen o ye odikuru enkuro kitwa na ye odikuru o for man hen na achim kotoku man hen oh okay achim suadru achim bosome man hen achim abuakwa man hen aman hen no me mensa achim mansa no o ye mensa enkuro akatwa gro no nyira ye odikuru e no mo hwe enkuro kitwa nyira so tinam beto me correct the mount biasa nye o man hen enti obezima ka say biasa hene biasa hene oh okay yeah that's a pa any sa NCC any education no yeah that's bebre all right enti ye ne aduasa hene na ekasa ye osa berima aboro kwa jampem enti yeah that's papa opani okatachie yeah that's ye ba chon so betumi abam bi 0201 944 and 0554820910. Udini maybe I can say free. Hello. You said Mr. McCaffrey and FM Dora. What's your interview? MPP party there. Almost Yakuma Pau. It's the MPP party, almost Yakuma. You who say Tiama can Japan. Yes, one about you. You said, I'm a party, you who are who we are. It is the answer, I say, Uncle Makuma. No, the pie, they never say, one man. When you have support to you, no, my dana for them. This will be a more kind of. Yeah, that's Sibibre, or no sonny the hour day. By ye, and no, Debbie Amita Casa Adventure at to say a funu, Obu how di Bankuba, no, I mean, Obin super boom you, and son, what mean. Near all boom you know, and what's any where he. Adrian, the NC one, you be to me a D. So in yatin the ana 0201944485 0554820910. Yegusu ayeje mo course no na mame nko Facebook na fi ma dwen kire ba komunu bi amode afa ho no so yentumi enhwe enka ho asem kakra Facebook no okay 1 2 all right come on ebi and also the messages na papa o say ya no fo nka ho dia we see a friend no Pedro wa Medina Cruz or say a live and clear our Indianapolis Kumasi town also Kesbin Junction was the main location no e hono mo na owo yate da se bibre so adwene na ufili show no kwesi amwani asama kesi o say good morning Mr. Host. In fact some of the MPs no no blah. Oh, okay. Yate yada say for coming through with your message. Adwa Roberta Mrs. Okay FM will say I am a soldier, one man soldier. Yate yada say be brave. Gladys and Pabin say thanks. Yada say. But Renard near Jane Kraku I say greetings every time a new town. Na on also say okay because he say okay Mate messages you know hey yeah dio Adwa Roberta say Eradimo was silencing the enemies Adwa Roberta and the out in name no messages no be many famu we bu ho no mo a na enkrofo na ye wo mo advert no nitim di mani na musa no we nso se den Miss Cospelele Kaswa aka Dr. Bawumia Beb Twaso okay into a kudos and come electoral commission so my a successful limited voter registration exercise na OGD se commission no ebetumi ama periperi ye etimi abawa abatwo 2024 emu okay Zaporo Amra don't say good morning Ahenkan FM. May God bless you and protect you for us and your good work. Still, your boy Mauli yada se osima ba bedru enra and am bedru entisi ade me wo achim asene na ochia SLT Memphis adwumafo ni nyina omo e wa asene no so ochia Memphis adwumafo wa asene nyina Gasco Lucy also oboba you look sweet this morning aboboso udini be bi akase free oboba mami
make a free SDA. Na mesrel yina yeta Canada Japan chi ni me fie fo nyina ti mesrel mo fiana mo kantre no say oh yes they for dia manti ti di obesi bia on do onye di na ni ofefo wa Ghana no on kan no enu mo mbe boaye nyesa ebema yensesi form yes reno why yate enti ebeka kire ne pa why you ndas all right yenso so ye da se pa honorable Ken ye na kasa da kra wate bibia enti no munya bibia mu fama team no for now why ye da si bebre we say 2 p.m. asante mampon e na ono so de free abana wo boy abaso anopa isi ye bo adwuma pa mo messages na de ma ya de aba papa Gasco Lucy and ebu abaso ha said name looking so sweet. Oh, of course. Another brand new day is here. Yeah, that's CB. Okay, enti eno no ye mo messages ya mo de fa Facebook e de ba ye na yakinkan bibre no a Saturday mi enhia e wo showdown no ase e ye showdown walk enya temdidie enye bibia enkrofo na ekọ nante akire se wono abo Ken no mo pe no we NDC new we MPP new ubetumi aba ne nyina aka bom eye Ken ose eye showdown enye grigri bia ye bekọ ne cool tese odi ankan no sa abo aboboga ye bekọ ne cool etimi enhia Saturday na ye nyina yentimi enhwe nkeka ne mamom